Yo, te fia lava fo e whaatalo whawhawhailoa I mo whono whantu re pa ia la silasi o Samoa. Io de tafa te tele, ele rei vaenga o lea fiafi o lea so tofi aso, lona lima o le rei masina luna iwa le rei tausanga po le masina o se tema, lua felua se fulu ma le wha. Le whasaunga o au ma le hatu folasa. Mai malai tele, malai tafunai, malai o le manino, malai o le tatoa. Wa fo I le tawaitu ma le tau tangata, hale tui manu o fo I mo na tawhai. Je ia pa ia le vao tupua po fili ba pure tu fo in te wilo ai manu o malo ya pa ia o Samoa mai mata sau ai o ile mengoto ia ile la ele to ia si na te ofreina pe to suia se yo to o ma on ta tu langa mata o to pailang sa mai le vavau o le fa vavau Samoa le tu tofi fa ta lo fa tu ile dai vaenga o le fiafi ia o le tau o na fo ile nei asiata le fo wase e mai lungo pe au mangalu le e ile nei aso mata ko fia ile agare le le tua tautua o ele atu no pele o le atu tofi e pele le loto male nganga io e pe ia na manu mai o le tava e yo no fulu e fa pe na fo ile loto le tu o na te fia o te sau e tautua mo oe pe tau maua se malosi, pe tau whaale tonu le malosi. E le mafai lava, se I vahanga na ua matua ta o to oto e le to mingoi. Ia ona tau maua leo se vahenga e tau le maua il teime whali tātou programe. A ona nei afiafi. Ia ua mahata lupe le seunga, ua mahata ia sāfo ili jiunga. Wa aia fo ile, susulu mahata ko fio le la. Ia matou I au gilani nei, mai sasio matou pitonu I au gilani saute. Ole to ainga o so se Samoa iau te roa. Se sulu manta ngofie le lama I lava I le tai au. Ze yo oa I le teimile dei o loo whapenao na manta ngofie le vainga I fafo. Tilo atu iau whaamalama I lungor mātou ofisa mo vava I atu le whio I meo ta vale. Ele o ngā tutonu ngā le mu o manukau. O le fatu o self au kilani. Ma o le city fo yo self au kilani. O fōringa I o leanga le lei o lo tātou matai sili le langi. Me lea, whātou lima ma uofu ma whātalo au wholofa ma whātalo whātuai. Ia, imburi au ma ese, o e ua mafai o na sila mai. Po o lunga o le kelefongi, po o lunga o lau ta vale, lunga o le vaa lele. Walangari, meli mai ali I le tofa matua le wharitua masanga le se uso ya whata ta mati le lua. Meli mai te au le aso, Tautuana nafi le aso lua. O ke whai kaunga fa mai ia whatalo whātua le matamata atu ilunga o le Qantas. E la lai lele ka malo pi o le malanga I Samoa. Maka mai ia ilunga o le tatu. Ia walanga e ola free wifi ilunga o le vaalili. Ia nga olo walua ia ilunga o le internet e matamata ina le tatou te iai. E vai ka kou iai. E maka ukia ioe mata utia le me o iaile to mai o nei ona po tau internet ia e foi la se fa la wi lo al tato o nanga nei se teimi muli mai ia awa dasi le o nanga o le o fa la tele ai le to mai o le fionga le polisili o le tato Bluwave TV po le Bluwave Limited male Blue TV o le ua o le whaalau te leina o le au nanga I tūlanga tau interneti, wifi ma data. I kau ke o ia se kai mele dei table program. Ai ona ua o ta ua le vaenga lea. O le tūlanga sasangi wha manua o le tātou atunu. E fia la tau te mai moina le nei porukalame. O le aso tofi le nei. O le fua toi atoa I tino va tau sili. Ia. E le mato au va amasani. Ioe. Se taimi to ai tau nuu mai le mātou Godfather. Se taimi fo i to ai tau nuu mai le mātou tamaloia po le tatou loia. Ioe. Ia, whai malangatu fo I Hawaii, ta alonga fo I sa tu wa atuai a wale whanau. Ia whaavitai o le ua toi tau nuu saonga le mu mai. I le lofa maleanga le leo lo tatou matai sili I le langi. Ia, le ala le fia I fo I le loto. Ia ua toi whaatasia, tamoritia maa. Ia whamarurua tu bea whai matou tiru mai o le taa alo le wadi I matou camera. Ia ai ono le fia le wale au whai ngārua ngai na ua toi fo I mai le matou lo ia ua toi atoa ma le Godfather le pia whai maskai di mai la wadi I le whai ngola o background. Ma whai maka pia mai si au ki vire I kua. Ia ui o le. Ia ele a whaina. A talo whātuai.
i lunga o le tātou porokalame i le nei vaenga o le fiafi. So ula ko mo ke whakalofa i kako ta mafai whiau. Ia ma tātou whawhianga inga no saula ia. E ei nei tangata o te fia whaatalofa atuai. Ia i lunga o le tātou porokalame. Pa ia whaale atunu o pa ia whaale malo matua le tuu au le ngā luenga le tuu pa ia whaale tala le lei. Whata whaitaulanga fia. Whaatalo whātu mo wholo whātu le nei vaenga o le fiafi. I so se whawhiangainga. So se whawhiangainga po whea lava ia le tafa te tele o lo iai mafuta ma iai whaiwhiau ma whawhiangainga mo tō wharitua. Whamalo ma whaatalo whātu asiata le nei vaenga o le fiafi. Malo le pale, malo foi ia le tatalo mo le tātou watuno. Whaatalo whātu le au kirikiti le asia mātou sino poiso le wau vave maringi aso so le awa wa ngalo ya kia unga mailo pūlo ia se o tai aules freely. Pūlo koe lo pūlo o le mato au le snow boys. O le au lea kirikiti malanga mai uta. Ia o le sunga le taitai. Ia le sunga e savea si ua moa. Tole a foa del timu. Ia me se fo ila o le tama whainga tā lea ai au le leimo no winga. Ia mata elinga pasi toma. Ia, male au kirikiti malosi ale snow boys mai uta. Le ana whaia la tau ta'alonga. Ia, malo ale ongo sai. Malo ai le whaingo fie. Na ua tau watu i Samoa ma tau ta'alo ai le whaingo fie foi. Ia, tu langa o ta'alonga ma ta'amilo sanga no mawana i maenga no matamata tuel tau mawhainga na i tama. Tu lou le uso malanga mai fafo. Ia, mai se fu nei nisi o vaenga no tamai tauina nei tamai video wai leangi me o dilo e kapu e mai ai kangaka makasen mai a kia u ia mai vai e tu voi la o tou si avai tu asia telefainga mai foi nei tangata nai na ko io ia mai se ro komiti o le au e tatele fai atu voi ngale ki u fa pe me ro komiki ro kiki ai wo ia ai talusanga tu malanga ngai tu mur fa alo aro fai fa le ia Fai le ia ngei Tautuana le malanga mamao atu o le mele o te fia avatua a le lei mai o tou komiti o ta'alonga kirikiti a Samoa mai se ale kamsanga u podu wasa vai le ai mangi me vevesi pe a whai sa vai iyo ai fa le kongu lo fo i la tou le tango fia le tele o mea ia uia a fai e ke i loa e fai sau au kirikiki ere kaunga e sau fai kon komiki. Ia, o mea lele ia tato woi mea sa sau. Wa ole mea le tupu e le tele o le vava o ngei mea. O le koe hako le awari i e fai la ko au kirikiki. Koe hako koe sau fai e kukong. Ia o aila kanga kala ko fa au e ko ke fa au e ko au. Ia. Le fatu se sila utala. Tasi le avaenga. Wa tele heile mo le felau toa. Tu langa fa pena ai e uyo lea ia e na ona fata auto tu fa pena le fubo to e a mata le tatou kirikiti na tongi fa fo fa sa ku la e pa are i ru polisi va nga len kiringa fa sa fu esko ingale le faingo ka longa ia a wanga le aku fai porokiki fai mase ka wange ai iyo ki ngai le o ngai si au malanga mamao atu iyo ele au ngi ko fai longa ele lava fai longa ngai fai e tupe na tā pena mai ai au malanga mamao mai fafo. Tasi rea meu te mana e whamanatu. Wa a leise se whaaleo inga mea ia. Who is going to voice this? O au ia malanga mai Amerika, au ia malanga kui Australia, e ofo ingi usila, mai si atunu i fafo mai. E le whaingo fi, e kekere aku kupe ngā, e whaalua ngai au ngai lo. Tato tamai price ngai whai Samoa. Ai milo ai ko kongu mana me fai mele sa o mana me fai me fa kenkengi milo ai ko kongu mana aku fola wori e fai la ko au ai aku ko sa fa e ko kongu o komiki ngai e fai unga leise sa o leise fa maung ile ko kisi mai o le aka makwa matua i pa lava ma fefeu maka upol la kapisa mo ma vo isia o le ofi ai o kanga kai le ka kaung sa fa e ko kongu le foi la o to foi mai kirikiti Samoa fa vai le sunga la au le mali to mer fainga malo pe se fionga to mai fa sa fa pito wala nga na no foi atu mo ta o le sunga la au le ngo ia na tau la mo to fa foi mai ngor ka longa le
Le ngor kasi le falanga mai a Samoa ua kele ia ka ko upu le ngangana e maua mai ai. E fuare kare kea. Iyo, male angoa ia, o le mau upu ma le mau ngangana a Samoa e maua mai ai. Ai loke lo e lima o kamasese ia le awari ifo ia kaluanga whaafoia mai mea I lava I kaimi e le aia se arualu I luma ngā o le arualu I kua. Ia, wa fiel vaenga lea, whaatalo whaatuai. Ia, I au kirikiti o malava o lo o ta alo I le liki. Ai mai se lasi au malanga mai Utah le Snow Boys. A talo whaatu fo I le au le Pusi Ula. A talo whaatu le au le Ainu Sami. Au le metotisi whalelau niu, o isi au ke umisi ki au tanifu whalewao mai sili, ia mamato au mari motele sa la whaile malanga mai, ma lo le whatoa toa. Mele ale ingo ka fia ai whaingi tona menti sa vai. Na ngai le ai yangi mea, o sa vai ele I loe sa vai whaporokiki. Iyo e, ia ai uyo lea, ma lo fo le whatoa toa. Whatalo whatu I le komiti whafoe o le Miss Samoa. Le fionga li tai fono sunga li tuala Queen Selani Joelupe tango ya bale la tu fo I lau malo atu fefe ua makua I kumulunga o le social media I le whaingo ngai misa mo o ke whaiaku la ukala e solo mua e solo mua mai I kangaka o akai o vai ngaku ngai I post ai si kangaka o ve tu lisi au tama se o ya tapana o mai le post ala ukama vai o ko ia le au vanga la ki kuro e se foi ficar au vai post la ko ai fa malo atu le komiti fa fo ele fa ingofi langa o se taimi o se tausanga winga ese le leile to tele to se furufia o su lima to se funu ma le lima tama ita itauwa oh my good boy iyo ia o le te vai atu fa mai le fina ngalo ni si pe mana ia ai fa komiki me yo ia dan ngadu ka ko aku ngai vai highlight to si sila mai o tau o le missa mo ana fila na amata mai na po o le tau vanga sarong o ko si le sila iai ia at fa samo ina le tau vanga sarong tu so la eita ele o fuka ele o le fesili le o ke via fesili ai lo ma vau vau sa vali vali ngai kausala mo lantu o futa ele va tu fa fonga le atu o le fesili o toe ta ele pea ni tei nei of. Ma deu si sila, ma walango mo leva le mea lea. Wa leva tele le tu ai ngā la le tau mawhainga fo i ona i tatou mise whai meo sarong. I o ise sa wawari mai pengi I a afu. O ke whai aku la ukala. O le fesiri numero tasi lo umavofang. O toe whaamalu sa ongi ka mai ka I ka kou I ko inga skaitia. Po o le mere I ka kou ngā o ngā kui o le pemuka. Kui mare miki afu. E liro le vai kafi. Tasi lea vaenga o jelo ua te tauna fe. Tauna ai tau tere I hoi pure kasi. Ko e o le kau karango I sa wrong. O kau vavave me hoi mea le misa. Ai kou se sila mai. O ofu ye kwa maru ia ka maiki mata mai tai nei ona po. Ia. Wa tatou wo fa true story le mea waipi o ka ko o le nga ka ko wo ka ulangi ngei la mangi me fa pengi. Ai kasi le vaenga. Ia wa fa mai. Si la mai lai ofu ye ka ele. Sa ka ka fai sa o ko nga ka wanga ye ka ele mika miki vai kafe. O gigiro. Ai. Ka ele au sa munta. Lea, lea. Ora ku ai nga skai ko lea vai. Ele ai mangi la ofu. Oh my good boy. Ya nga. E ka kau fo ila ya ka ko ye fainga miss. Ka nga ko feli uri wa I fainga ngi mea. Wa suru wa ia. Me iro ila no ka ele lo sa.
ia o ngai me faala mata fo i luma wale fo wa isa sa o luma lo TV ma e fa lue o lo aka ole fatalofa ole hatu te fatalofa yo e fatalofa tu la ia e le committee fa foi ole Miss Samoa e tono sio tato wa atunu malo le tapena ia matulanga fa pena ole fatalofa tu telo tato ngol proclame la ngol te fatalofa sia matou vaenga fo ilea o le nuu o matai i uta atalofa tu ia ele sunga le Leiataua andeni fa pe fo ia le nuu o matai ia ngai ka ko songa miki au le ia talinga ia fio ia po o le fionga le forsale ite po le tofa forsale ite ia mai se fo ia na mulo ulu ma vai singano ia maritele la fo nisi o tatou matai ali ia i le nuu o yuta ia mai se fo fretua mtausi ia ele tautou lo umo tausu afa ai mo molia tu fa malo na inisi fo i o maftanga me se la sia matou maftanga lea i Washington le fionga fo ia afa masanga tole afoa tulafono ia me se tou fo i lau le fionga ia afoa malo tu to tasi ia le me se fo le tou lau ia ma le to fa ia luatua ia to fa ia telenga ia lio ia o le fionga ia le lua ma le to tele lava o tou o le nuu o matai Washington malo le ona sai ia mafuta mai foi manisi la vostete ese va talo fatwai ile dei foi vaenga o le afiafi ia mai se foi nisi au se talia mafutanga uma community mafutanga Samoa o le ala var ko inga fa ingor ko mafukanga o tou te fia foi la ngolongo sua le nei por kalame fa malo atu asiata ma fa talo fantu ia te o tou ile nei vaenga foi o le afiafi sunga le li fa fenga fo i le kale sia sofitu tu tasi na te mtanga ruenga pasta leilua male fletua ngata fo lea sunga le wa o ya talo wena te kori male fletua mema ia male to telo nisio fa fenga sunga ia pasta to ilua male fletua nisi lava ya malo lava le on sai ia ngata fo lea ia o le sunga e tuitonga manaia ia marefaritua foi na i Nevada atalo fatua ile reivanga o le afiafi ati o tu uma ia alua ia le o le tatu fatalo o ana nafi foi la sa fa yer kau vangale o le purkasi ela ko kisi sila mai foi la tau vana purtasi na fa yer da fitole e maka o kia purkasi ese le level le o va ia tuai e kulanga o purikasi. Ole ale fayatua sa feedbacks. Ole ale fayatua sa feedbacks tulanga. Ole a o fa mamaluina pea malo ia le ngalue nga fa masino. Iyo e fayatu fo isa tala ia ona fa pe foi la ia te fa pe ia onga ke longa wale mo se kulanga sa mako kenge onga la nga na tele altala asiata na ia te lope wa fa penga ai ole wingo la utala le to te sila mai penga misia o ko ngo highlight atu nai ata ia na mai lungai major sponsors la vole ole tatou Miss Samoa ia sila ya uko te fa masino la fo ia oe ese mai la fa masino anai fa masino o lea ua DJ fights ioi ea ua kele le pule rua pea no vai atu sisi na mai outou i pule tasi matango fia nai tamaitai na tape ina ea ei fo i pule kasi kwa kava ai fo ia lea ai pea no ta vai atu la lea ia sa utala e vai atua o le ata atia tu la vai fa masino ia ele lato nga luenga ele fai ngo fie ka lo fai ngai fa masingo ta lo fai nai fa masino po ai atu ai ava io po le ale tu langa le ata auto mai but I don't wanna be the person for le hey, I'll leave everything up to if you ngai fa masino ia ia va inga ese ia va inga ese foi tu langa pe no te fa tu fa pena ai matango fie overall
matagofie tele tapenaga momoli lau faamalo aoaga a o faagasolo ai le vaega lea momoli atu lau faamalo ma lau faafetai i organizers o tausala taʻitasi le se vakuluga ia le lisi kou sesele mai toʻasefulu ma le 5 so o tuaʻu ma o kagakaʻu le behind the scene i le teuteuina sponsaiga o tulaga i laʻei o mea uma lava tau i nei tamaitaʻi nei faafekai aku ia ke oukou momoli o te le o iloa uma o tou suafa but I know some peila o le tina ia faletua Roleni ia ma latou wa misa USA o te iloa foʻi ia le fioga le tagomoa lia ma le latou miss mai Brisbane ia o te iloa foʻi sia matou vaega i nei ene usila ia seu manu te va ma sia matou foʻi tamafanau sia matou tausala i nei New Zealand the people behind the scene le latou te tau mawhaia ma ia pauna o nisi o lau te iloa a o nisi foʻi mai isi te ese o te leo mautonu o latou suafa but whoever is behind i le tapenaina o nei tamaitaʻi po nei tausala momoli atu lau faamālo ma lau faafetaitele malo lava iā te outou ia le faigofie e le kaugofie foʻi a o le mea la lea ka ke vaai aku i ai ala ola le mea o le veo le faikioga sau lea e savavali mai loa ia o ka faalogo o kuga le kala au faikau o kuga i komegi oh my good boy ae kalosia a o komegi gi kagaka sa misi sa muamua ae leaga o le mea o le komegi o le kagaka e fai o le o koe ofi o ngionga ofu yaso ia o kamaikaʻi iyo o le mea le tupu le taimile nei o le mea o le faikio ae siaki a kupolo faila o le mikula le mea o le mea lena le tupu e siaki a keiloa la iskagaka ia makua jealous to the bad sao ni kana ni e makua jealous to the bad ar me le wayengi tuli o me yo fafafingi iyo e faafetaia o le a ke o me le ingu o le asia se tau faalele o me yo fafafingi isi me yo ke kau vai kunga o makua so le la ele afia fonga fafafingi la a o isi la awari ia le au ke vai kunga e kele kala sa vali mai ronga e sa vali mai ronga ke nge fa mai oka kai vai ka amu ia o fai ka wo mai oka ma mai oka ma ngai ia kuinga ma ngai ia sei ma ngai ia ole a ma ngai la ai pe vai ka amu ia mai oka kai maso oh my god ai sia ke kunga o fa fingi ava ai la ka ko ia i auso ia ole tala e vatu i auso ia ongo sa i o ko loko ongo sa se i o fo loko waso le aso au fai maso ma au fai popo sa o to what au fal o leo ja ja jealous to the bad ele jealous to the moon be jealous to the bone me jealous to the bad ja lena tatou avel tatou faamuamua ioe pau asi vaega o ke kau kirokiro ai se fakula ukala overall la e tou te silafia e iai lou talitonuga o le suʻega o le mele taʻu o le tausala o le suʻega lalelei o le lalelei laʻu vaai e natural kamaken o le lalelei laʻu ia vaavaai it should be natural o le ale winga o le kalasia asia ka kau falau kile mai wakau deep ke fo le mere wa karango mai o le ale winga o la utala e le te tau o na fisosoani ni make up e fa au le leia se kausala that's just me a iai se mea e makua ka penga le leiai ka penga ya kou ka lengi ka penga i mea lau kongia a ole au le leia it should be already there ioe ai o la kava ai le wo kava ai ko ai le kele
generally, le wingo la ukala. Ele o sao mea, I don't think o sao mai se sika iro yei nanga o kele o. Pei ua tau papangu ki le vali. Wa kau papangu ki le make-up. Aua ka kou ke kau le lifa fua i le kau vangare ke le ngawhai mera au whawhawhinge ia o meo ia, tulou nei whawhawhinge o tere o walanga iei ia e iei whawhawhinge e i misnga drag queen. Ka malanga le ka malanga au mai la au mai ngi meo o lau maka ki vai pio le hupe mai o lau ngiu pe or koe ngaui mai o au lama vo i pa Lena mai e kasi ala wa ai kunga e roanga kunga pe o lai tapo leia mai runga i meo whalao maka pe e ke roanga lango au e ke lingo lo maka le mele o le meo le polishing o le valinga coating o fale e se first coat second coat e peila akau ova ka kou ko inga meanga la ale maua sao ai le natural beauty o le kingi ya uria pauanga o le mele o ke vakua o me tau ba e mankua ele o kongi ai ngi mea ele o kongi ai ele se me ele se I don't see say category for ele o le kongi ngongi point e la vea ile mele o make up manga I don't know but o le o te faiatu ua tau tele mai le tamanga pe o le paka pe o le kulimi kau kele ka ke vai aku foi e fai o le mamafa mai o pale o kuinga o sei o le mamafa o tapo le ia le kau i fori o ngai kingi pau wanga o le me le te vatu e overall le ai sila la auto e sila ngai au kala le ngango fe akula au kala ai va ai nei i aka mua o ngai ka mai ka ia ke mi foi le pe fa ka penga o ila ku ka vanga ai i o ku mele ai va ai ngai aka sa o ai ka share solo mai la tou ainga oh my good boy e ja o ilisiko inga mako e sa va vali mai au Amerika mea ioi ato va ai nei ata sa o ai vai alo wa share sa o mai makua po ainga le aka sa o har kinkiki ia me de ai sa o ilisiko inga lauli sa va vali mai Amerika mea ya or kalangar ko inga nga fai kupulanga laudi lei masisi nga o ngole si o wadi sa va vali mai ke vai lo a pengi kanga ala fer kala ko inga ma mai ke ngei lei sa va vali mai Amerika me ale winga la lele no fayat ai ona ua papangu kele la ko valinga o nga kele lo ma vaenga ia le la ko ke fa ka penga ngai ka mai kai pe la tau nau ina ia tau tino mai ia Beyonce pe la tau nau ina ia tau tino mai ia J-Lo pe manga ngau ina ia kau ia kingo mai ia foi Benicio oi o Benicio dice kama musikingi ya po ai lava pe yo ingale la kau li lifai loa le kau valinga ale upuaya natural beauty ale me la ko via sa vali marking kiki sak paikea ia malanga sala ele ai e sa vali ma pila ya le ka ele vai mamonga nga solo le kapisi la kapisi ko ma ko vai mamonga le na tonu lava e na toa folinga ia or ka lengi la ma maisi uma me lau kongia kamalanga ma kwali lifa i lau ka penganga tatou atu i tatou langa lu tone wa tau no mai le tatou au va tatou atu i tatou fasilanga ia fatia mo tatou fasilanga ma se tatou wa soifua ma fanau ia o tau no mai io tatou atu fatia na notice sia ole fasilanga le mai le fast supporters of California leutu na julunga please join us on the family night fundraiser and dinner for fast the 4 years anniversary le sia tuai LA i le sofa o November
Ia, o le no fuanga fai ai le vaenga le manatua la tūlanga mai le o le toua function le mua Family Night Fundraiser le mua le dinner. O le no fuanga fai ai le au tausi sila tuai mo o tō umai California lo ilunga le tatou proclame le livanga le fiafi. Placed First United Methodist Church Compton. Ia, e le tūlanga o le address le nā utu ina tūlunga. Ia, o le aso fitu September, which is o le aso o le aso le la sau pe asa no tomorrow as falele o tō o le Friday o tō o le tā o le whā i le afiafi ia anga i le iwa i le afiafi leo te tala no atu langa loke kalanga oku ia so whaangi usila pat wha mole o tō le California, America o tō waso nai tu ina tu lunga o aso wha America o tō lono winga la I believe ole aso fitu ole aso Friday Saturday I think yeah thank you is to fine le fiso soni mai ile nala Saturday la mo utou California na utu ina tu lunga ia fa mole a vatu sa utusi vala aulia po ole ase tusi ia fa mole la ama kusinga me kongola ukusi ele fa peoi a vakuno vala audianga e fakanga ia elanga o teiloa ele tei maua o American melia ele maua American mede kelinga maua ne sia wa ngai kama fakanga aka ku ai wa ku ngwe ni mela ku maia fa mole Tautuana ma utou ia efesoso ni ita penanga a wale malanga tele ia November na utu ina tulunga ia nai vahenga na olisi tatou faʻasilanga o le mo le tatou Te Wila Festival i Hamilton ia le o tou sisila mai i latou uma lava foʻi e fiafia ia tulaga foʻi o le faamoemoe o le Te Wila o le weekend la lenei aso toʻana i nei talo sefulu i le taeao na i leono le afiafi ia mole taʻi uma information sena ua tuuina atu i luga o le tatou poster lena ia mo faafiafiaga foʻi ma le aso faamanatu o le Te Wila Festival a Waikato 2024. This Saturday. Tatou felo ai le faamoemoe i le afiafi i le aso. O le isi o le tatou faasisilanga lea mo aloma tamawhanau uma lava le mafutanga a matatufu i loto fanga i Brisbane i Ausetalia. Taua ia o le faasisilanga lea. Faasisilanga e wala au whaalolo atu i alo ma tamawhanau uma le tu malolo to fanga matatufu ma vavau. O lalama pa au Brisbane i Ausetalia o lea wa ese to fa inisi o sui o le tu malo o le awhaia se tatou fono i le vai aso nei. O le mata upo le fia talanoina e whaatatau i le fio mai o le fionga i le sao whaapito. Fionga i le pāle mia i le masina fou o ke topa e valvarusia ia o le whaunga ngana. O le whau i le anganga whaaloalo ina ia hafi fio mai matala au mai i le aso. Aso sāle nei. Ona e leo joy ai nianga e leo joy iai nianga ai tau nu mai ia le whainga malanga kaulelele kwa lau ai le kakufasi silanga le ia le whaina whaafiso tai mai le telefoni lea wa tu ina tulunga o whaali malua tolu walu tasi tolu lua fitu whaafitaio le teifono sunga ya si tangata aso ai nonu ia po o le whailau tusi whionga ia tau ili na nai whetuna o le taimi o le tātou whanutanga lea o le afa o le tonu lea fiafil no whanga McDonald's Meeting Room i Woodridge i Loken Central lono winga afa ingofie wala au watu i tamawhanau ma la wafio anga nei lo to whanga ma tātufu ma vavau o le ua tau whaafonga maua o confirm le malanga tu o le fionga te mai tai pāle mia o le tau tama tausi o le tau lupe whaalele o le ala lea ua iaise fina ngalo o le fionga i tai fono ia ma le lau tālo atu so o sesi lava mai e fio anga nei ia a fifio atu
mo mia le tau lango ia awa fo ise fufuanga mo le fio mai o le fionga te mai tai pandemia i le whainga malanga lea e tala malai ai o tau Brisbane au Italia i le atuanga o le whātau sanga o le fast ia nā lau tu ina tu lunga no fuanga tau te whilo iai ma le taimi tau te whilo iai ma le no mera e whaafeso tai mo nisi o whaamatalanga ia le si tātou whaasilanga lea whaamana duatu le tātou dina lea sa ilinga malo a whapea mo o tau suesau tickets ma tūlanga whapena whaafeso tai tātou numero laiva no ala fo i tātou lau ma tātou tickets ia awa foi le tāpenanga o tūlanga o lo whainga lava i le tau ma whainga o le tātou siksengi le whatapena ina mo le whaitonga lona lua ia silasila tua i le tūlanga le nā whaatau wai sau tickets pe whaafeso tai tātou numero le nā watu ina tuilunga e vai foi i le fiafi o le aso toana nei ia o le si tātou tātou mua whauma whasisilanga i tātou whasisilanga le alas fitu mole tui whorunga tātou ai tātou tele i atu ia soifua ma so whanau o le whasisilanga lea mo le tūlanga le misiona ale kalesia aso fitu tutu tasi e ia tātou lea na tui whotata mana i lunga whamon mole lava misa ia o le silsila mai tātou Samoa e fioma e papa au i le pitonu o Brisbane sorry po le State Queensland ia le wutou silsila mai le atunu be le Samoa o le vala au faʻamaketonia lenei e fio mai su mai matala au mai ai sei faʻamatala e le tusi paia le taimi ua tātou iai ma le toe taimi o le paneta o loo tātou iai faʻafofoga ai sei fitalai le fioga le atua po le a le upu tātou te ola ai o le afaia i le malumalu o le ekalesia Sistek o le address lena utu ina tuluga tasi vaono tasi vavalu Red Bank Plains Road Belbred Park o aso e whaatau ina ai i a misiona nei o le aso sa aso lua aso sa le aso valu o se tema anga i le aso lua se fulu valu o se tema lono winga ama tele sa nei aso sa aso lua aso tofi ma le aso faraile mai leono i le fiafile afo le valu i le po ia ole na fo i eina i whailonga fo i matulanga fo i mo i lantou e vatu ala tau vala aulia ia tūlanga pe o tau sila mai ai lunga ia maua fo inai me alofa mo i lantou e feololo na ia lantou vala aulia ma tūlanga i tu inantu ia le ua tau sila mai ai i tūlanga o le tātou porkalame ma vaenga na ua tu inantu sketo i lunga mai lava i le aso sane i se ia pa ia le aso lua se furu ma le valu o se tema lono winga a faalu lava i whaiunga o le vaiaso. Ia, le ua tu ina tu lunga ni sio vaenga o le tātou whaalau i loa le mission awana i misi a joy. Awa fo i te pole si tau maftanga, awa e tā pena fo i le tau maftanga me Sauni lei. Ia, i pō o Sauni ngata i tasi, lono winga, ia, ma le wha mamafa, e le o le tupe tāua, e tāua, ia i matou o e malou ainga, ina ia whaafafonga, i le whiau muli le tua, olo alanga mo le rei lalo langi. Mo nisi whamatalanga. Ia, whaafso ta i tātou numera le nā ua tu ina tu lunga. Whaamole mole, ma wala au i numera le nā. Ia, sunga whaafegainga i Jacopo, dongi pau. Ia, ma le numera le nā ua tu ina tu lunga, ngā tafo i leo le sunga ia apa laula au, e whaapea le sunga ia whauma mene i tātou nufonga. O le tātou speaker whaapitoa, sunga le whaafegainga, Pastor Ala i moana, Willy Papu. Ia, information so malawana na watu ina tuilunga mo le wha moe i lea afi. Tātou whaasisilanga wa soifua maa so whanau a fo i mai tātou marolonga whaafelo ai lo lea ia o le tātou malo i lunga o le tātou porka lame. Ia, tātou whaasisilanga fo i nei tu inantu a wafo i ia le ia misiona faalualu ale ale ekalesia Sistek ekalesia aso fitu tu tasi Brisbane au Italia ia suatu mtala awatu alengia me faia ma wale ava no te faalongolongo oi foi ia
po le ase fina ngalo le tua mo oe mau e ala maila na au na ia songa i le whaafiangainga ia pasta ale moana Willy Papu. O aso soifua maso whanau le atoanga o le iwa se furu ma le lua tūsanga. O le tina ia whalitoi Tama, sorry. Ia wase sea kula uki ngā o ngā mua mai lunga lea ka peo ski ngā lea. Iwa se furu Tama ia whalitoi alo ese whalana ipupu Schmidt. Wow. 92. O le suafa ko inga o wharikoi o le malai fongo. O le malai fono, o le malai tāua, o le malai fono asiata. Isa tu paitea. Whaafdai ile tua ua mawhai o naulia mai ele tap mapeleina. Le fionga ia whalitoi alo ese whalana i pupu Schmidt. Sua le iwa lua tu sanga o lona soifua. Whaafdai ta maa i lo walofa malau tu singa ua mātou manui ai. Mātou te talo pia ili ta mau le langi ia sanga whaopopo pia nisi tau sanga se tele o lo soifua tātou te mafutai pia. Alo whaanga mai au ainga i saipipi ali pada ni usila au se tali, especially from all your children and grandchildren in Florida, Las Vegas, California, Georgia and Cyprus. Ia whaopopo tua ima whaamarianga mai a asiata ma le Tautai iae. Awaile ke ike au mai whaamanuianga nei lungo le Purukalame. O ta mā nei matina o lo whaia mō lātou ma fia e muri ta ili nei tautua. O se whaamanuianga mai a asiata tātou Purukalame whaafetai tele le mafuta mai. Whaamanuia tulo wasoifua o le tama. Leisi tātou wasoifua la tuanga nono sumar whātou sanga o le tina ia ngaluoto Epifania Frost. Fatoina. Maria tele la tuanga lo ono sumar fa happy 64th birthday to our dearest mother Ngaluoto Epifania Frost Fatoina. May all the praise and glory and honor be unto God for blessing you with 64 years of life. Thank you for your love and support for us all. We love and appreciate you always. Ya alofa le tu o masaka sa atu ona whamunianga mo o elitina au wafo itiute. O lo fia ngai moe. Ia whaafua loa bea ele tua lau soifua, ma ia tātou maua bea nisi te usanga se tele, tātou te mafutai bea, ma oe ele tina beleina. May God's riches forever be upon you, and may his favor always follow you. Alo whaanga mai lau whanau, o lau alo whaanga mai le whanau o lau whanau, ma lau whanau mai Sydney, Christchurch, Bulagan, Bando, Brisbane, Tafuna, and Perth. Uia. Pe kau sau mas piko o Filipino I mele. Ya, family atu le atu ngolo wolu sumur fatu sanga o elitina mai ya sia tamu te ya ni vanga fiafi. O le stato wa so fan na wala atu nga o le lima sultu sanga sunga ya Paulo pai leulu mai yava. Aku mersunga Paulo li pese ko sa poskoloni. So happy birthday to my kid's Superman father. Oh, nanga o menge ulu popo o makua super lover. Paulo Baileulu Mayava. Nothing is more valuable in this world than you. May the blessings of our Heavenly Father be upon you today, tomorrow, and forever. 50 cheers to the 50 years. Turning 50 may be mandatory, but growing up is optional. Always from your two many kids, especially Daniel, Lena, and Helani, and grandson Dennis. Last but not the least, your kiddos, Mama. Oka, fiola, kai maka ukia. Sa oe whawhawhingi o kach. Murieli la soifua Paulo, atuanga luli mesoto sanga ili so. Luso malima tausanga o le sunga ia fonga seunga whanape Janet Welese. Atuanga o le luso malima tausanga fonga seunga whanape Janet Welese Damunti. Ai pisa mai lo mana wadi ia o le whaikako pukalame. Happiest birthday to the beautiful wife. We thanked our Heavenly Father for you and enjoy this special day because you deserve it all. Love from your ainga husband and beautiful daughters Lily and Olivia.
Ia, whamanuia le tuanga o lo lusu malima tausanga i le so. Leisi tātou aso whanau, a tuanga sumalua tausanga o le sunga ia puao toa JC Faʻasavalu. Manuia tele lo aso whanau san, mātou te alo lofa tele mo oe, God bless from our American Samoa. O kase au le leira kare langa ula malanga sei. Manuia li la tuanga lo sulua tausanga li puao toa. Whamanuia le tue mea siata fo i mara proklama tau te iai. O le isi tātou aso whanau o le tamaita i a vauita i sa ako yoane. Whamaru atu le aso whanau o si unis i a vauita i sa ako yoane. Mai sa taua mafale a lili whamaru atu lo aso whanau nis whaaftaita mafale langi wa e aulia mai le nei tūsanga e whaopopo. I aso o lo wola. To anga lea o ngā mausta i au matua. Alo whaanga watu i ni usila i lau anti i a whaletui au mua seu manutafa au te alofa tele mo ele pele. Happy birthday, baby. Ia, manuia fo i lo waso fua o lele o maua mai i au tausanga. Ia, pe fia lava au tausanga wha manuia le tua. Ia, wa e au lia seisi tausanga wha popo. O le isi aso whanau le toanga le whasu malua tausanga le taweta ia Tracy Pilua. Happy birthday to my lovely wife, Tracy, from Tuumatawai, Sese Biilua, and our son, Ifin. Is it Ivan? Yeah, however you pronounce. Biilua, God bless. E kau ma pe vai maro lo fai var ke lo isi ko inga fainga ka ke le ngo ngai ka makingi. Ia, le na. Famanu ele tua ma la tuanga fo el fasu malua tu sanga mo o e fo ile tu fine. Te lona paunei o tātou waso whanau o taunu mai. Ia, ma tātou whaalinga whaapisinisi. Tātou atu malolonga. A fo i mai. Whaasolo. Tātou aru mua i tātou whaatalitala noanga. Lei, e fo i mai loa. Whaafilo i tātou malonu ngoli tātou programe. Ia, ele nei vanga le whiwhino to ai tau nu mali tātou loia. Ia, e mase o le sunga e le tātou godfather. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland.
Mo le whaongaina o le talo for voucher. www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhora utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaiwhoi ona okai, tau o le whausi eino o whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manao ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa, ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whawauta e te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maritua, whaatumu o whamaumaunga e peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maiso le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ailoilo ilo ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. Le uma whaatasi ma le whionga I le li pule sili. E le ngata le pule sili o le tatou Bluwave TV. Ea, po le Blue TV wasi le fia I ele. To tele mea ma lo tutupu ya Samoa. Le e tatou proklame nei o le tautai yae. Le ngata o Samoa o le lalolangi atua. Le whionga le ngawhatasi fui mono. Anai maten anai. Ea, mo nisi fo o tau silingia ma tuk fasili pe pe fa fo ringo le pule le TV le ke ringa pisa so me asiata ma au popo o ye so fua le o to sil mai pe taila e se le mata upule wa a fio mai le fio ngai le fa ulunga por sili o le tato o unanga nei e mate fa tal no atwai o le isi fa lau teleina o le au unanga e ala I tūlanga tau fiso o ta inga fa nei ona po tūlanga o le interneti po le wifi le fo ila u fa manu ye nai ia le nei fo ia o nanga mar company e ala mai to mai o le fionga le dipule le nga fatasi ya fu mono me le fa talu fa tu lo fionga e fa ulungo le tato wa Blue TV ia ai me se fo yo le Bluwave limited e tu langa o nanga o mo lo o fi tonu le company ma lo fo lau ma lo fa to le fiafi ia ma ro no se fu pasiata after of money of no fa o ia ali I mau te le lumas whamatalanga e fia molia toale whatalofa ma le whaftai I le tata o mai moa whelavli tu le kolopelo e mawa me ni whasalaunga ia ma te o whalofa atu whatalofa atu ia molia tu whai le whaftai le tō langulangu sua ma tapua I mei pokalame e tele le Blue TV te peola le pokalame le nei le tautai iae ia o le sports tala no ma le tato breaking waves Fia mola ko foi le whaftai le tato sponsors asiata. Anga le tato sponsors ia le se pokalame asiata. Whaftai mo le whatuatua ina mātou I tō pisinisi. A vele ma mātou whai matua ave fua I le tūlanga le whaasalauinga o tō pisinisi. Ia la te le sui fonga mātanga o fia to e whalonongo mālie la whionga ia asiata. Ia whaftai asiata mo le avnoa. Ma lo va tai ia e sia mo wa no fa pe nei o ma to fa tera no ai le pulisili company pau tai mi e to te vai company fa pe nei o sa fa ye le pulisili o se tu langa fo ile le sa fa maluru aku ile ole a kuli kam fa sala la ai o fa monianga le tu o lo fa a wo pia e ala I le fa lautilina o lona ao alofa e tu sa yo le o fa monianga ma le taleni I tūlanga o to mai fo I manga va o le fionga le pule o lea le ma fa talanga nei au ngai se tasi o nanga lea ua tatalaina ma o le fo wa fio mai le fionga le pule en nate fa lau loina I si vaenga o lona to mai ma le au nanga I tūlanga tau internet po wata ua o le blue net ia pe ono to si sila mai ai I runga o le tato screen ia le vaenga tau wifi now ia e fa fa sau no nga lau fionga le pule lau fionga nga ftas o le vaenga o le au nanga ua fa lau tele ia I le blue net what's blue net au afo ia
vaenga mafai ona silafia le tunu ule au ona. Ia, whaftai mal whafasili asiata. Ole Blue Net, ole tatou kampangi interneti la. Ole kampangi lea le tutusa lea ia o onanga. Ma o onanga o business interneti la popo ia pe ole Team 1, Vodafone, Spark, ma le 2 degrees. Ole lai Rana wo launch la sifalele le tato o nanga faule. Ya la tula le tato sorry, Rand. Ole la wo launch le tato o nanga faule. Ya la tula le tato company o Bluwave. Ma lo vaptai. Tatou tala doa la i tūlanga tau internet. Ni vaenga e mawhai ona e saunoa i ai ole mawhai ona whaamanu i nai na i o tātou ainga pe ai whaafia fwoi ona whaataunu ule to inga unanga o a fwoi ni vaenga ole SMI ai mai to inga au unanga i e whai e internet a inga le temire nei. Mana ia tele whafasilia siata. Ia, moro silfia Samoa. Ole Blue Net wo tolu le whātau sanga talonga tāpenga. I le temi nei over to mata le luase lau kampangi pisinisi. Sa trial i lalo le Blue Net. Ola e include le Blue TV. Ia, moro silfia Samoa e le isi temi nga moto tua i le pokalame a le Tautai. Lango le internet a le Blue Net le nga whaanga. Ole sao ma le malusi i tutusa le leia ma le sao ma le malusi o le Vodafone o le Spark ia whapea foi le 2 degrees e le se senga ole foi ole waipunga la ve kasi le whaanga i le internet le o le chorus, so it's the same portal but it's utilized through the different internet companies. Ole se senga la o le Blue Net ma a kampangi la popoa ia asia tino sa otua o le Blue Net se focus i customers. E lo o tilo e mātou vangale pe o tilo tātou e makwa i sign up a ko New Zealand. We're not looking to sign up the rest of New Zealand. We are just looking to sign up a few or just enough so that we can cater to in terms of services. For example, a whapea le angalo internet ngai a ngai ke mau i ka malapopo ia. Ai vili lai i le Vodafone pero 2 degrees pero Spark. E kwa book in le ke mi on insingia probably 5 working days. Or either Blue Net, if I tonu lolo internet, if it's not by the end of the day, it's the next day for sure. Ole maanaia foi ole Blue Nets. A whapea ke vili mei i le officer in regards to if you have a language barrier, pe le leso whaparangi, so ngangu, ai ka ki fia kalangoa se kāka Samoa. Ia e maole o nganga. Ma lo vaptai. O le isi vaenga o lo whea ngai ma customers, ma tangata. O le tūlanga fo i le peye le leile le ia se a makanga ai alu se kaku wami o internet o le fale silo. Yeah. Ia isi complain ni packages yang sign up ai umaenga e peye silo paf fo i le internet. E mwhainga e kausau ngoi vaenga lea o ani tūlanga i ono whātuatua i nai le Blue Net ma tūlanga ai o le afot mafu angai ala inga whaiwhai ma keringa pepe internet isi keimi ma silo. Whaftaila mun whafsili e seta mana i atili. Whamalmole producer Ryan pe whenga tū me lunga le tato graphic lea. Yes, that one. Ato tanga me Samoa. O internet o Blue Net e fiber uma. Fiber unlimited. Ma le Fiber Max. O le winga o lea whamatalanga. This is the strongest point of internet o le kongi ke kāku. E ti pen fo e la le tali atu le whafasili o le whionga asiata. Pele ame ke lenga drop ai, pele a fo e mafo anga i pē ai. E ti pen e lunga lo area. Kusala atu e fo ila tua i le mele sa matala no e pele ale se senga ale Blue Net. Ma isi kampangi la popo. E sa ili le ele mato insingia pe mako technicians le mafo anga wanga pe so olo internet e fo I meke kia e fo I there's remedies that we can solve this in terms of like internet extender, Wi-Fi extender.
E re onge ia mātou ngi ideas e mawhainga tue whaalele lo internet. But depending on your location, wo whai pa uma New Zealand, so it shouldn't be a problem. Pau di lo ping kama I mea ale whale kongoi. I ra mā kōwhu experience I kampangi PacificEzy ia ma isi ma ko residentials. It's mainly just ole le wire. Ole kiki al mafuanga, but ole vave ngofofo. Alo vavtai. O lewo vai tu o vifo lunga tu langa o packages ma vanga fa pena me fa ina esa no ai ia ai fa fe fo ina sign up ia tangata tu langa fa pela o fionga le puli. Yeah, of tala mun fa facility. Ryan, can we have the packages up, please? Yeah, ato tanga I mei Samoa. O kako packages nga, all Bluwave e te temi nei, nga le lua lava, fiber unlimited, e whito lima tala le māsinga, tolu se lau le upload, tolu se lau le download, ai se lau le upload. Ato tanga I fuera le fiber max. Iwa se lau lima sfulu le download, a lima se lau le upload. Wa winga ngā whengu mela, e ka ume ngā le sao le internet. Ai fuera whengu mela ngai lalo, le kolu se lau vai se lau, ma le iwa se lau lima sfulu vai lima se lau. E ko kusa le speeds, ma speeds a le spark, 2 degrees, ma le Vodafone. Te se singa. Because o le kāngoa vai lava e kasi le sa local internet. It's from the same source. So the difference of point of sale that we have is the customer care. Ai se me whale kongo, we're immediately there. E susuangi e koe wha erect le internet to make it go smoothly again. But that's the difference. Alo vavtai. Ia. E se si vaenga me se fo yo tu langa special data ma vanga fa pena e o yele to o nanga I tu langa e ni si me SMI le wifi lo fionga le puli. Yeah, whaftai lava ro whionga siata e le tatou mobile SIM cards. Ia o le aso nafi sa whapena o wai o te le suinga le si kampangi. E ova kuma le to se laula to o whinga ringa. Lau sui me umal Bluwave. Ia lak to konkalaki. Ia e maua te mene SIM cards ia tatou. E lima tala le tau le SIM card. E maua fui e te tutusa lava ka ko packages ma sani e maua e le I kampangi la popo ia. Pau ale se sengal temi nei, o le tau sort out le tatou tio, ma se fale whaatau telefoni. Te pe nei funtanga ian tau I Hong Kong, ia sa whaatala no ina fo ili si kampangi tau le opo. Yeah, so at the moment we're just waiting for the outcome of that meeting. But for now, we are offering Wi-Fi and internet, home broadband, and mobile SIM cards. Alo vavtai. Ia. I need contact details. How can I sign up? Whawhianga o gelo lewa o sirisila mai to tele fia le tatu o unanga ale Bluwave me se fo le Blue TV le utatu atu fo le unanga tau Wi-Fi and SIM card. Ia ke ro o kilingi se lela wanna sign up whawhia how can they do that? Yeah, whawhtema whawhasilia seta. E lua o wala mawhainga e sign up I le tatou Bluwnet. Tatou penga ta whailangi. www.bluwnet.co.nz. Yeah, sign up. Pe te sume fo I tatou officer nei I le 28D Lampy Drive. Asiata e te le lavalo whatuatua I le tatou product lea. Because o se mea o levanga na tatou ngarurue ai. And now it's ready to be delivered out to the public. And, you know, I'm so excited to see other companies and other residentials utilize our service. Ia mantua vai asiata o le pito lava le Bluwave, le Blue Tech, e telenga whea ngai ma technology. O le tūlea. So now we're starting to see it grow. And we would like to share that with all of our viewers and the public. Ia, malo vavtai. Ia, o le fionga le lipule, fionga ia nai. Ia, sau noa whai ui. Tūlanga fo I whaftai ai, ia, le tōtero I lai tau olo mulita I le aunanga le Blue TV. Ia, me se fo o le tautua I lunga le tātou tautai. Ia, e ma le sports channel, me se o le breaking waves, lau fio. Ia, te pe lava na I le temi o sola. Whaftai o tolu tato o mai moa. I le tō langolango sua, whapea fo eto, tapo inga mai I le pokalame, whapea fo ila fionga ia asiata. We always try to make the program better. We always try to excel
with our content as well. And I've seen Asiata work in the background, always making sure that he delivers a really good program and an interesting program day in, day out. O for i tangata ia la e telenga o mei lunga pokalame o anga guest, they all do the same thing. O wale tautu ino Samoa. O te lafo e tele o mata upu ma issues e langa e le tō whālewa i malai. O issues for ngale wha mamalama mo tatu tangata. And I can say this with proof that there's never been a time where information has been so public. E longo whenga i se teimi mua where people understood what the Constitution of Samoa was, what the Constitution of New Zealand is. Ia, whaftaila i tuanga pokalame la ia, le pokalame le tota ia, e whape foisi pokalame o isi tamali, o le whailoa lea mea le ilo mua. But thank you so much for watching, thank you so much for tuning in, and thank you for your support. Ia, whaaftaila o whionga ele li porisili, o le pule la leo kako Blue TV, o ele oa o le pule leo le tantu Blue TV, le whionga ele ngaftasi fui mono, anae matena nai, ia e talavou lava, ele o stangata matua tu lou suafa, ia whaaftai fui le unanga, whaaftai le vision, tu langa foi, o le whaatupuina, o le tatou o unanga le media, ia ringa tai leo le tatou o unanga foi le tūlanga tau IT, ma tūlanga tau website. Ia, tūlanga tau pueata, wa efo e whaifu e mātou photographics o me umala wa whapena, le pueina, live o me whapena. Ia, le fuuka ko wasiasi aku, ele BlueNet, ele Wi-Fi, sign up ngai loa, whaali lo lango. Ia, mori wha malo, mori wha tele, tatou atu malolonga, foi mai, wha awal programe nefefi. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe whamamoli Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whamatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamamoli pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. Olo avano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whamamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whamamoli. Olo avano fo o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Humba Mangele o tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo nisa whamtalanga wala aule o Barcelau o Tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha PacificEzy o lau ba anga mo tupe wha moli Samoa. Taimele watile o se fulu ma le 5 minute wa te nei le tu la 5 ina ua mātou tapenantu mātou talonga whai o le nefiafi. Ia ele au malosia le Steelers. Welcome back ina mātou tama malanga mai lino au. Ja. Songa le lino ia. Ja, ane po a vea nei mafofo tua le au malosia le Steelers. Ale se fo i o le Godfather.
O koe vai ai koe sau fai mai ono au hui e. Ia. Me konguan nga lenga Malanga mat. Lua vai mo lo fu le. Ko fa fa ngole quarterback. Quarterback on Steelers. Yeah, it's great to see le sugari lilo ia o watoe mal a whaalatia mai I lona tino ato tasi. E lungo tato pukaraba te te ia e a te tele ia whaafta ia tu fo e tu sai ia o le fosinga o lea ele o sa wau. A lea vaina, o lea sa una ngona e tu sai. Ora mko Afrika o lemo. Kau le leso. O koe mo kuaso yo ka alo le. Au ia Amerika. Ei, lea, Amela mari, wale kusa boka ko ngumela, no ke quarterback mo ia. O winga la, o ngumela kasi. Ngumela lua o pe ula bea. Ia. A ka la bea mo. Ia. Sau lo ka. Le ai kusa afua yo tatou tausanga. Reach Wala ngorta anonga ye fuari. I kausanga. I generations. Kusa uli kai. Nga tatou wo le generation ya so le black and white. Ya o tatou talanoa I le ona le. Tatou mai le generation le ye te sapo. Ia. Ele mafai na vali. Ele manga ko ilalo sa. A ka ko mai lo I le now. Ia. Ia. Ya, o ko kana ngo fu I. Ya, ma ko ma troi por malu ma io e. Ya, o yo ma na ia fafta. O feria ke o so mai mangi of. Tautai asiata pape foi le sunga Leiataua. Ia o fungi nga o mai e se kasi foi o lo langongo inga le Tautai e kona I Hawaii. Se ka mai ka I posi. Kari mai pea o le fionga ia matamua. Oi, o ia matamua tula. Jo leota ia pape foi so na faltua ia Reinet. O matamua e tala longa nga fai le indigenous Hawaiian. Nga kai o nga inga moku male. Leanga o ka mai ki o farfia mar farsala fai. Vai aku le fio ki amalo mong vai su ki ngosi masua. O long pure fa fai ko ango ka mai ki fai me fai. San lo longa. Ya ke ma kai fo lo pura o e ma fo mo pusa ba. Tu ai to ala fa na u ya savai. Mua fa na u savai. Mai lo le ho. Ai anu lai hawa. E ke mau ai ku kongu uporu. Esa o le moko kongu ale ngoi ai. O le ngofonga le nga maliwa I kinka me kolonga kaua. Ia. Piki upolu le eko. Ia. E o huila le kia o le koing. Mai o le kia nga fau e Samoa. Langa le loa ka fau ni kia pongi loa. O polu vai mea kele yung Samoa. Vai loa. E ke mau umai. Mai vai oia. O ia te fatuai. E mua I savai. Iyo. Ia, oia lea. Langa I kaunga fai mea mua. Langa I lo la koe le ema lo la. O lea fai ma fa kaupo ai sisi. Ia lea kaua. Langa o ke mangu o le li siri o mangongo. Ke musu lai fai le o ke le manga ke fai me fai so esa vea o le aru le le a kaua la. Ai lafo mai o la so manga o ke ka ngo fa ka mali. Langa fai ka le fai nga malanga la koe le ema na koe le vasa. O fai nga la le kaba. Ele pengo so poku yo. Nga te piko yo. Fai ka suiva mo. Ia ka umai le le pe yo le ngoi po le ro ia li. Wala lango fa kasi fo esa ku. Ia ai o fika ia I mauso la ka wi di. Male sa mo. O e malanga sa ma fa ko vai le kua. O pa au male po. Pa yo mamo au waku o mali mai le kua. So solo me mo. Pe kua mangia lau fa nga malanga e mai se ro fa kua. A fikai o sangi di valiva. Gai yaso. O le waka ku ko filo ai male manguia. Ia ba marulu aku o le sika ku ava paki pe yo masangi ai filo ai. Ya ngai fa nga ka. Ke kungu o fa e pa o fia fa fonga I lo si fonga. Ku sa karkalanga. Ai mai ia le lo fo le kua. Ia le ko ke ava mangalo ai le ngai yaso. Kailava. O upui pa ia o oyor kamakausia kulangi u kele o aku o kampungif. Ia o ku ke kele fo mo kele se la fai ele ka o kalainga. Ai o le message. O le wai o no ko ala fa ngau o ia king ka me. Kalo lo pa ia Samoa jau kalanka. Ia sikseng. O kaya o Samoa ia ka ko kili ko e o fa ngongo kangiao.
ai kai au sidi o le ua vai aku ai koe fiu mai. Ele o sa kia i vasalu sa folau. Whawhikai. Ia, ngā whapele sa maku kala se kaimi, ia, ko se maku pala. Ia ai onga o le kau ke alo kaku purkalami. Ia, a ka liu fo ili ngai vai ngā o le afiafi ma koe ka liu leu koro ngō fuanga. O le maku kakalo, kalai uma mea o funga whai ma misa. Awangi e alu mangi ai whawha koro kaku o. Ia, o se, ko wha awale whiaku, siwaku, o le akawa nge ia umaro loinga le lofo ko wa vai Pasidia ile ko Whawhikai. Whawhikai e seaka. La kau. Pia foi le sunga Leiataua. Lei upele soa le whekalainga vai pia foi le kapoinga sunga Leiataua. Whawhikai. O longonga lava le mawhangwhanga o mako i Hawaii po le si vai ngo sava. Ai le ua kaungu uman manguia mai foi mako whainga malanga. Ia o le vai ako le... langi man ngai ku yo akau mai le akau akau ngase le akau le vason kenge o va kolan ma fuanga wa akau le wa po ia yo efa mai o misia ia ma le foi mori maure ku makile i fai angi o ka ai mo se me ai mangi se la le mangura ngakangi se au ke apor pola mo le o ke fa lo io na sa ma vi makau langi oe ma fa pe aku o le lo ia ngo merkasia se ke ro kala makamua faia saungi ke le ma ombos famkalang ia o pela u kan vai laga ai avia nge mo e whawhikai ke le ku lava i fans ale kauka ia i kona ma Hawaii le fionga e makamua va pe long falkua ia Rainet ia va pe fo ile falkua ia Rasela ma le sunga le ia o ia titi ai maise o le falkua ia tu mama ongo ingo o sauai ma fa lo malo makua le tu mama o tu mama falkua o le fai au me kisi wa o fai langi fo lang ole o si lo makua le ko mama la mo ke ko ama ko ngu o ama ko kongo le wolma wala au ko fa sa mo ke o le siku kau ka ia o fa pe o se si la fa sia o ai mai kau ka ia o kau ka ia o fa ku lai ngi usila ia sia ka mar kau ka ia mai vai sa o ingo i loa ai o mea umala mau i Hawaii mau o mai sa mo e kasian mele o mau i Hawaii o loko le anga o ngolo makua le ku mama o vea ku o lo suafa ka mo fa ingo ai o loko mama oi a fikai ia o moli atu ma ku fa fikai kele kai lava e wo ma pa anga li tatou tautai ia e ma le Blue TV o na nga le sunga le loia o nisi fo i watu itino le nei taimi ona e maua tala ua toi fo i mai waile umi se fai ngā mananga ele uma i le fai aso le tua lau tau whamita mua ia me se fo o siu tausi tina matua ia tu mama le fai tua malolo ia me se fo i o le lava lo nisi o i la tau wa le maua o tau suafa whaaftai tele langa le lei ia le fo o mai ia le wha alo e lafo i ia matou ia pūlou ia ma Jesse o le au o le Steelers ia whaaftai papa o matou tumuai ia o le foko whafonga mai ia mau ke le launga kula i ngā lango mamau o le wo mga avere ma launga ia ele sunga le lino ia pat o nisi o va inga iata o tau mawhainga ale ano le sunga le lino ia sa fia ngai i ta alonga i o alonga va le sa malanga tuai ia whaaftai o le tau tisila mai i le atali po le alo whaasino e sauni le nai o ngatutonu ka mawhai rasta lea ia o le tūlanga le na maua e pinga siliva tūlua kou sisila e so o a isi ona tina la e sisila ku sao le ia wai o le ano papa pe sisila so o ino matinga o le lava to ama tau payelo ni talo o ono le wa sa fa mai i ma au kafa ai o le pinge ai ia markalingi ia ele ai o le me mo mai le ai ngosion tina sa o ia makamua malo o taule ai o le taula pinga whaaftai tai ta poina le tolonga ia o e uia i tūlanga pinga siliva ia o le hale me sili o le sa umare pinge malo fa yo le fai vai la tele foi
ia i tūlanga o alonga vaa. Ma lo se taimila, ia ona tātou toe a fea leo nisi o mata upu o le ua tāpenaina. Ia mai li la ue. Mai fo ki kilo ko ngafi asiaka le fo le fasinga o kala popo fo melenga no mauri ai me fisi la ya fasinga o kala langa le ele mo se avango ke sa o lunga fa makala le ko fa kasinga o fa ko nge ka au po nge era so o kofi le kuinge mauri. Ia. Tai Leiataua tatu amata e mata upu faʻasoa lo telefoni. O le so da fi. Sa matou malanga tuai to atele ma le Pacifica, tai le Pacifica e mua awina le tatou i tu Samoa, Pacific Leadership Forum. Ya, le to fa fo ya le rumoenga ya fetalenga le rumoenga tele ai, mai se fo yo le fionga i le roli fpulai, le tai fo yo le tai au faifa o fa fianga so fa tasi. Mata itai mai o le Pacifica a tola. Sa matou watu la tu sa yo sa matou fa alo mawalunga fo ia e fa to fa tu ile tautua fo ia le fo tamari le fionga le tupo maoli. Ia aka ua i kaulanginga fa ka ku o kaulo o kama ainga ia po kupu yo ngai fo ngai tanga te fenua. La le sa tonu wai le to fal pa io o to ina fo i la fai to fa mai se fo yo se fa popo feo yo le tale ia a se fautanga fo ilu songa tu mo mapule ele ia se si vai nga fa longa mafai ona la walunga ia tatou Samoa pe atu or malo se li si o le fai ngole tatou taulanga fo ile ma tatou awala e ala le tatou lo niu ia e talai langi o tamali I matulanga fa pena. Ya la na matua mafuta toi maua le vanoa matou te o e fatou no o le fainga le fa alo mawalunga. Ya o se vainga Nese kali me mauri ko. Oka. O ino vai o matua mawalunga le tūlanga o le vainga mauri asa me Samoa. E o le kaiminku e kur mako pasi. Ala se kumu o stand by la Sauni fo le fa welcome milu mo le tuno malai. Anga maku laloa, maku sava vale tua, mataulangi le wha amua o, mbea masania im. Ta kafa uma, a vatua mandou, vatua wha piko ailu. Leva vo ina wha atali mai. La lau te iloa le lile malanga tua Pacifica, wa o le aso nafi. O le aso nafi toi tonu lava mo le Pacifica. Ai ta imu ai tatou. Sa mua vo ilenga launga wha ai ua. Tūlanga wha alolonga uma na whaia le taia. Ya, o sa mua lenga kaualunga ia ile tūlanga. Singa mingo kia sia kalanga ka ka fsi mai ke o le pengo kali la me la le wingo le la ngiu ma fo nga fa nga sa mo lo ngi me fa pe mana ia yo le tonu ngam le tua o sia tunu le fela no vai nafi o si fo ia ku ngwe fa ka o le laula a ori ana nafi la lo konga ngi we o laula a uma o la ko voi fa lo nga ma wolunga le mana tu fo ta tu Samoa awa a tu ole malo se tamali yo le nu upo se li sili yo le nu upo se na faima sili angole nu e tu ilau niu umalingu o wai lai me e ku ilau niu o le falo ai se ai ala inga mo so talipe e se wole ku imo sentai pe ku losa pe tu ilosa pe tu te wila e ku ilau niu e ta fo ile le nga nu ole paui e paui umale fiu anga matulanga ona ole lau niu ono le tali tonunga tatou fa Samoa man tu ole ka kula au le ka ole la au le ola ole ngiu ole la au le ola ole ka ngo merkus pa ia la au le ola la ngole ka ngo la au ku I sala ai anga fa pengi o Yesu nga fa rua I Samoa o ke la longa ole la au le fa ka kau ye fa ta o tora ali man tu ele nga to le la au e fa nga malava e sau yo na e fa ye vai ka mai o lona tino atoa o ngā ngiu ia o sirivia e ka e fai ai va e fai wai va fale o fai wai fale e fai wai e fai ai afa o a uma me uma you name it e fai uma o le ona lau niu e ato ai fale o fu ole niu e kau ke momo o marka mingi o le me momo le ke vi ingu ba ka hu Samoa now o a ile o ha uma me umore kaume au lama e leise me mafai e o le pa ua I lalo tupu o le popo o le o me uma la so e ila le tali tununga o Samoa
e whaonga le vaenga le o le launiu, e whaailoa tuai, e uia inga oki le kingo, ai onga waso whaangu upo kako. Fa mai o nganga uma ale lei, o nganga upo ruma se vai, lela na e o uma le whawhao sa wadi. O le whawhao sa wadi, ia maa kousisi fo, e yeile me ta o le alo upo lua ima le me ka o le alo sa vai. Iyo e ui aku le rua loko o le whawha, o le karikongunga la ila ungiu ngei, o lai o la alo nganga. E ile kai mie koe ia kau kai mie o le whaangu upo, a lea langa whaifai ia, tu maanga whaana muane. Kau ngūr ka lalelei, ere se sea mafaufaunga ko inga. O tō mōma, ere i se sea mafaufaunga ko inga. O le anu le se, e eire si life after this life. Ai nga a o mea ngai le whaatō whala inga ko inga. Nga fuakia mai ai leo le whaatau o le la au leo. O le laungi. Mga eke, masalo, nga whai lau, lau whikara inge, whewhi ma le whamkara ngon ka pōra, whakau bunga i sa mo umar po, la le laungiu, la un whaonga, se mele le kere wa mauri fui whaonga, le fair, na, ia rei, a maka mai an mele kiki fui, le kapuanga, le la au o ang mawhala. Neo, e iai nei tangata no vai mangua, se so se mea e whai ele mokua ia le mole mole whaikio, tulo. E iai a au ka vai a kunga au whaikio. O ke le i wa ai ngai ka ngaka i mea whai e sa mo whai. Mai ta te vai atu fo, o tangata e peye e le fia ingi, ai ngā ole au wola mai kau pa i isi ufo mai. Ia, ma kofi ka wiri whai ngora ngā mea a sa moa i le maha uri kupo maha uri. Ola o fesili. O iai se pā pui pui, e ke le mawhai inga e whai ale anga ngu usesi ka ngaka. O iso ka pā pui pui. Ai se ala nga whai le i fonga le nga whai ngi i. Pe a whai ole. Ina ua tu ole malo ele sunga le nofo le fionga le ele tapau fasina sunga le mali to. Kousi da sila uma le whamausi ngā konga la kousi ile ngā vaki. Ola ukani la ngau ke fia karia kuai ka ngaka ia. Te soia ia tu te whai manatu ai tu te le na whai na whaia. Urau. Ko ia kou ke whai mangaku. Ko ke le rono ngā mafu anga mono whakau. Ngā wakua le ia Queen Charlotte ma ko inga mai konga. Maka ukia le whaaloalo ngā whai ukai i whato ia le manu. Whai lava i leanga nuu whakonga o le lako wanga nguu e whai me ka ukupu. Now, le visiri, se au se malia koa konga. Se au se maa loko. A se anga leo mai e ngā whawhikai a, mai singa losa, mas ke ukusi. Ai ngā makua ma si mai lava e whai le la tau fo i mua, ma le la tau fo i. E maa fua mai. Le anga i whekau i Whekau i anga ar kupu i ar kupu. Mai o le anga nuu fo i mara Samoa. Sa fo lau waku ka ngaka ngi. O mafu anga ngai ai ayo fiki ayo ngiwe ayo o lai ai makonga. E le mengo vai ai Hawaii. Ia mali koa vaingu pōninga a vea ma mali koa kawika. Lai kuku whakasi mai ma kinka mea kolonga kaua. A mawhauwhaulai vai kaiminga. Ngā whawhianga o mali koa iu. Pe melenga sa ngoa ia asiaka. Folau. Langa e o kupu i folau. Loa o mai ngi vai kaimi o whaonga wa lili. A ole mamao Hawaii anga o ia mali koa vaingupo. Pe a wha pe sa ole akala langai o i Hawaii. Pe lan mele sa ngoa ia asiaka e sao. E whekau ia kulanga whaakupu e ave i e kupu. Yes. Mai le wha pe la ka fio fo i le ka kouangu. Langa mangkua ava i le angu o le Pasifika. Pe yo ina whaafai ngofie inga ulu ma le whakerisianga. Tolura. Wai anga whaapea nge le ulu ma le whakerisianga ai mua ma le whamosalemi. Ia, waka koi fo. Ia, se mamango le kele o mosque le fio ais. Le wina nga lau tan. O me bela e me ngoma se ke se mulu pulo wa la me fai la ngomela. Via lau Harry's ta vita. Watch out for the back up. Ia va vivi ka ngaka. La wa me ka se se rupu. Al melo ke fi si le mai po lo ka ko mo wali fa ka ko issue fo. Fa sa ka la le in melo mo word ava fa au. Langa o le singa issue lo ke kilo nge Facebook. Wa maka nga malanga i fo lunga ia maka upule wa langa lo ke vai au ia ke lo ka ko ava ngi la fa mo la ia fa au ia Samoa
o ke mai ka unga ka mi fai sa fai nga o ma sa fai o pe la ko la ko mo ka mo alo va tai le ataua taua ia le anga wo va ia tu le te le o manatu ma upu matala ia wo fo inisio por kalame wo faʻasoa nai ai pe no o mai sia matou avale na fai le talinga malo le na fai o le mea mua te fia fai atu ia i latou nei e latou te whapea mai e le kakaunga ingo mua ngi fai fe au ngi ava. Ia e iailo utali tonunga o lo o latou apalaia pea le tu ai nganga nu ui tu atu o le tau nu umeo le tala lelei. Mai e koe ki au ka fai aku e pe e kaure o wha aola inga lelei kele mwha keri siango inga lelei kele o ngeiso i fuanga me tali tonunga. O ia tirangia mai e tātou te tongi ale moa e ule afa. E ngā o ngā kākou whaapili fua o nei whai wheau. Ma o tātou whai mai o ao whaarupenga o tama tātou te sapsapaia. Ai atangia mai, e tātou te ulava le afa. Ma whaasiri kākou. Sei whai mua mua lau tala lea. E ese a le apalainga o le awai to tonu o fio angai Samoa. Ia ile ese ngā mangei a kungu ngei. O ie sa waile upu lea, e whesuisu ia i whainga. Ai tu maulo na whaavai. O Samoa, e ka oko ale ava sak pa ikea ia malonga vai ava. E le sao whai tu lou nei whai whiau, e le ngongofu fue ko kongo whai ngā ngu ui Samoa. E o malona whai le la tau lo tupo le a le la tau vala au lia i le melea. Tu muri lo la tau ia. A paki fo ima whai ni kari ngā mā loa fio anga. E paki a ele ngu ula kou ia, ua iai fo ia le vai ava masani. O fea lo ngu ui Samoa, e ke ngu uai lo whasingo manga. Ngu ma vai. Sau lo ni usila, sau i Australia, sau i Amerika, po fea se siaku ngu o whai engi mafukanga wha Samoa. O fea ke ngu iai, e ke ngu ui lau e kalesia. Pea e loko. Pea e hapu se loko. Wai se e moni lau sau ngau. A le akuria isi. Longa winga ili o ni loko e rengi mongkanga o whaia. A o kama whaila ia, le whaso e sa solo ni meo le maliu e whai loko. E le aingi la kou loko e kausia, e le aingi la kou mongkanga o whaingi e kalesia. A o le whaso e sa i no maliu. E umana koe fo i mai, e se i so pipi i pele melea. O ai lo no ui ngei, ia ko ngui fafo, o lau e kalesia. O ai le ali isili o lau e kalesia. Uno, i le whakuskusanga. O ai fo i le pule ngu o lau e kalesia. O ai, pai fi au. O le fi au. E ke le alakua i fafo e alakua i fo mai langa o au le asiaka, o le melea, ia o au ne la fai madisili o kaku e kalesia. E le ai. Tulo wa. O ai e whaasingo manga i ai, patai matali i le nofo whale kalesia. O le whaiwhi au. A le i oe le whaiwhi au. E rengi me loki songa kono kea i kongo le kalesia. O le whisiri la. E ma whailang kou oifo whaise kou awa kaling kou maa loo whale kalesia. Ai vidi se siri whaiwhi au. Maria mailau sunga ngofo me whale se umang kalim maa loo ngai su. E ia se se mwhaing whaiara ngā me inge. Nala lea le no whaanoa noa e whaasoa ngi ngisi o le lau wao singa. Ma kau kaka yo laku mangaku yaso ia. Le ai ese. Ese. A fai se ava ko kongu i ngei a ma kongi usila ma Australia ma Amerika. Ai a fai fa le kalesia. E ava mua le kale le fai au. E ava mua le fai au le se me ala alai fuanga. O maka o ai ke sa wai ke fia ingo mua ala sa fai. Now, se fai la ofisili le. O le ofisili le leu ke fa ku i ati o tou ia tou te fai mai le ingo mua ngi fai au. O le la ofisili ak. A sa fa Yesu ko kongo se ka ko aba. Wa le la go fa mai nge le ka ka ngai ngo mo ngi fai au. A fa nge fa ile nga kongo a sa fa ia ila maleri fa ola ko ke ia sa fa yo Yesu. E ko ke fa ngo mo. Ora ofsiti. E ke kango fa ngo mo Yesu pe ke manga ngo mo sa or kongo. Pe ke manga ngo mo so fa ke manga fa ngo mo. Ola la ukati. E ka e yoe mo ukari kongu ke rofo ikiro fingalo yei. E mua ko fia le lei fa ingu Yesu. Iyo, e mua ko fia le lei fa ingu Yesu. Or bisidi la. O ai sui va ayo Yesu po ngai lele. O ai sui va ayo Yesu. Ora kati, o ai sui va ayo Yesu lo sunga le ka. Le ka ke mga kuma o fai O ai sui va ayo Yesu. Ele sisi ma fai fia. Tera nga. Le me la le fa ingu mua. Pe o nga se longa e Yesu fa ko aka ko fia le lei. Ai ale lo se Yesu ka ko lo leo le ingaki o fa fia ngai nga ale se me fa ru pe vao le se me ave ia. Ia kia
e fōlinga mai, kou ke kingo ia e sau, a ngai kou ke leo la vai ia. E iai lo ukari konga. O lo ukari konga le ngawa. O ke whamaruru foi pe ale fia i le fueloloa ma le. Le angona me foi le lau ke o ea ila ua onga. Ma ka lia loa e mali e koa le kala le lei. O inganga le ko yaingi o kakou kai au whaangu po. O a kai au ia o kakou kai au ai. Kai au o le kala le lei. O ai le wing o kai au o kala le lei. E whaahau whaarupenga i kamaia. E whaahau iei whaarupenga. A whaia la o iei se makai. O lea manga o ingu mua pea ai whaingu muri whaifi au. Ia. E karikari i le langi le kua o ngā mea. A whaia ngā malele maari e koa ma whaapea ifo. Samoa. O kamaia kou ke mafuka. O kamaia la kou whaafea ngai. E whaahau iei whaarupenga. Ela ngā karakiti. E whaahau iei whaarupenga. Ia o ala ngā mea ngā o ngā whaahau ai ingu kakou awa. Ngofo ma pi lima ngai fai au ingi. Polo ke karango ko me fai ingi. Wai le mafai. O nga fai ngari ngā malo. O maloa nga fai le ro. O ai are ko ai ku fa ya fai au susua ku do fa fose i fai ma ku ava. Ah, e me fai ngā me. Le me ngā. I kai mafai. La le ingo o fo i kanga kai faʻasoa i le ko inga faʻasoa fa pia. Le ako ora o kari. O mangai lo kari wala ngā ofisi. Ganga oi ngai. Ya. Ngai supervising le. E fai ngole ava. Fai ngole ava. Ah, la langa como e so mo ngakum so finga. Inga e fai lo inga e fa palengi e fa so le. Le fe kuskus e so lo ia ka ka lungo ka ko Facebook. Ah. Ya, se fa ko ma na ia le winga nga. A foi lo te fai atu. O ke lor ke le akulo wa nga isa kia fuar ma la vele fuar. O le se foi kanga ka ngo fua ka o mai fai ngole ava longa ngu. E ka o mai fai me fai kele kasi le me le lenga me besi. E ai, ka kia mea lo ngu. Ka kia mea lo ngu. Ai ka kua mai whaile whilinga marko whaikas. E ka kou ke, o waile whea whangi ma maru wai mea. Maru winga le whea kula ukala. O ma kou wai whafongei e ka kou. E le ma whainga ko avikusi e sea whawhia ngainga. Kau ke le kai ma whai. Se wanganga ko wingu ngā ava whaafare ai kua lava o ka kou wharika avali. Ia, ngā whai, longa lua. Se le kausi ia mai se falau se si me fai kele. Kulo wa. Se fa tu la utala langa ia mo ku nga afa. Kulo wa se fa kulo le Leiataua Manufui. E ia mo ku nga afa sa o va yo ko kuskusi mai ngi silunga. Le la o ke fia ke kadia kulanga wa. I am happy o ke kadia me le. O fa longo fisiringi e jisi le fa mai le ingu vai ele vai ava ia kulo wa le so fa Leiataua. E ka ngo vai ku mai le menga. Inga ua whaingu wa kapaku lei porsunga ya se uso ya savea, kulo fo i le Leiataua. Ai la ka whamai o Leiataua e ingu mua kulo Samoa. Se e le kau wa ufanga inga le ngiu o umaonga ka kulanga. E kupu ar kangaka i longa ngu. Ai se o whaya kura se o vaivainga. Po o le a kulo le suafa Leiataua po le suafa fo i ngalu male manga po le suafa asiaka po le suafa kavui. Kui maseve o klau walunga o mako. Ai a se ngofoanga ki ngofoa. Wa se ako mea. Ioi. Ele ngofola mo o ele nga e fai ki o le melea. Kulo. Ele isau fai sa vea i ruma. Isau fai fa Leiataua. Le ai. Ela, langa vai ele la ngala Leiataua se fa kau kulo. Ele isau fai nga. Langa o kamari e kau ngofor kala. Now, and let me clear this. Langa, ore kele yore au la lafi. Male au whaakuro whaafia ka mamai. Ai le malama. Ore kako vai ava le whai mea ia. Tuloua. Ele o whai aingi vai ava sau whainga Samoa kulou whaafonga le kungu. Ore vai ava le whai. O le whai lungo mafukanga. Now, what do I mean? Lale winga o laukala asiaka. O le fongo fau kua. O le mafukanga ngā le kau malai. E le kalinga o mea i whai. O le fongo kua. O longa kai fongo. O le fionga i kokori i a tet. I a kofilau tet Stanley. Le a fuainga ingu le fionga i a kofilau. I fe siringisi. Wa isi ka hofi kompea makai fo mai. Ala ia le ingu e wha ingu kuloua. No. Ka kia lo mga kulunga. E maa fuanga sao whai kulou le fionga i a kofilau tet. I le kala. Po o le kule ma ingu. O ia o le kai fongo o le fongo kua. O le mafuanga e alainga ngofo mai kulou se uso i a savea. I a Leiataua. E alainga ngofo i luma. E le o ngofo i luma o songa Leiataua.
e ngofo i luma o ia o le whailau kusi o le fofonga o le fongo fofokua ai ka mo maila o le mafu anga nga le afu ai anga ka ko sa fa isa o ka ko suafa e le valea e lo ia kui valea ia savea e loa o yo le aka wa ai ruse e mai luma malanga fa ka ele ai ele o ia kui valea o ka mai ka mai langa no ai mafua o sa fa i luma le anga ola e yo nga ko finga o ia o le whailau kusi o le fofonga lea o le mafukanga o le ala ya la inga la fa ka ma le lumoenga ma tele ai o tele ai o ia lea e ka ia mai whainga malanga leanga o le Pilafa Pacific Leadership Forum o longa ki uke e ngafa male au mainga o paki mar whainga malo mai kokong o ia la ku la fale mai ar malanga o lea kau malai le fongo fau kua e mangingo o ai fongo fau kua kai fongo ia coffee lau sui kai fongo ia si ko ingo makafa si o uso ke rupo waru Samoa makafa ko ruongo ai fai lau kusi sa vea o ai la e alu lunga i meo mafukanga ma meo ma e alu lunga fai lau kusi o fai upu fa mai pai pa mai ia kai fongo le ala foi nga e fio ko ia fio nga e pule SMI o ia o le kai fongo o le kai ao faiva iyo ko ia mai si roa o le fio nga ia pai ko marifi la rori ia pai ko marifi ia mangisi ao kamari e kaua foi o ke fio e valauria o ke fa ku ia le akawage susu o kala ia o le loko a hampo lar ko inga ia ma me ai anga sa fa ia foi ma sunga le akawangi ere se me la inga fa inga nga va o le vai avala nga le la wo no fa mani no tu malanga o le vai ava ia Samoa a o malonga ingu au fa inga ruenga langa o lai ai aka ko walu me ka o le vai ava e ingu muar malanga anga umanga ingu o se kamali ka i malanga so ula mai ile il vaenga ele ingu ia fa inga malanga e umanga ingu se kai mai or fa inga malanga e so ula mai kamali ile le i fe la fo a umalea o nga ui ole le ava yaru lu mai kamalanga kala le la na a to fo ile video ngo musu kama wala ngo wa ule ngo fo kuinga no fa yakut kamalea alanga le ipo sa vea ya la vea lau ke malama il kulanga la sa fa mai ia ma fa asi foi le ma sa utala le tulanga le fa mangingo ngor vaenga le fa sa o le leile kala le ave ele i vevesi le mea le ma kau vevesi le fa vevesi ngat ko inga le sa ia se ka pongi ele i fa vevesi o se vai apa ia ngale fia o ngo fa ku ia kere ia sa fa ila lo o ke ku so o ilunga e kau fai fu nga ma fa me ke kau fa ia e kau ka fa ia le vaku ngoi pore a fai fia le lang fa ko sa fa ila ia ele fia ko inga ia or karia kuranga fa mangingo ngol vang ma ia pa malam ma ia ba mangingo foi le kelo la ko lo wala wo kele manga ko mo finga ngalo ile mka upule ai le lo fisi sa ko langa o ele nga sa fa ko ngula ba mka upule o le apa ia nga sa o pa se la pusengela pa manga ma mo foi o la se songia la ko lo kam nge fule ki le channel le ia ne winga le na va tu fo o ele a fa inga ia pe afisi di sa orka ka fia malama mai le lauteli ai lo fa ngongo nga va ia ku ngi ingi soko inga nga muai malai mangisi ka kau nga ku fa kasima ai ka va ia ku nga e kau solo musa mai ala ko le kusi lima le me ala ka ko a fa pe foi la lau ke fa ia nga fa pe le o sa o a ma ko fa ia o se fa maruru moka kau ku fo imo kai loa ka ika iyo ni ma a o le tulanga le na ile ai me se ala ile anga i ngai fai au o ke ku maua o ma o ke o inga ile mako faʻasoa ile a onga ia fa mua mea ile au fai ngā ruenga le o ke re manga kupu melen kupu ya ku epa nga o ngale yango ile au fai ngā ruenga le ku ia parasi ro ila no male HPP o mea nga fa me melo ia nga i hei ku o nga mea au fo ka ku ke fa pili ma fa kongi le moa e ule af ka nga si ngai fai au o ngai ngule ave manga o ile fing ten ka ke de nga mea ka o kere me ka o nga o ka vanga asiaka pe fo ka pule o ai fo ka ke fesili ka pule ro en go for kana go for siku ia lo fa manga me se la vai ya lo li fo ya pule yo lo coffee
o i or kai fongo kai fongo le ko Samoa yes tai au vai pilafa ke le ai or kai le pilafa e Pacifica ko yes ya paso solo ko la ile o le ala nga le inga wa pe makakunga fo le me o le ngol vanga le kala a face ka ko le o fa lo ko me fa penga o fa le Samoa lo fa lo ia le na ia mana ia fa ia to te sila fia le foi le e uia o ke ri ko kongos fong ku lo o ke o ia so ko finga ia ala nga o uia lo te la tu o le tangata lango ke lango i mafkanga Samoa o sila fia onga ole uki o le kaimi e fa kulanga inga e a fua ona tau ko ile fai matua e sa fa ile kala ai sa o lo sa wang ole me aia me de ai ala ngonga ma me fo era ngonga ka mari ia langa le va au maya o ai ia fia fio ia ai onga o la wai si la fia fo ngai ko inga ie le kako community a ma ko sa fai no winga e luar ko rui ku la fai le afa sa ole ole me nga yeah e ko fo ka ko fe kala ia yeah ai ua mafua o lo fa no ai si fa tu pela utala le tu lo langa le ka ko ye o lo fa lo nga anga le kupuar me le ko inga makua le ele pisa fua ile maku karing manku fa ko lo ile ka ko kari malo ele yang upu mangkala ai nga la ku lo ko inga vevesi mal me le mangkala fa that's why I'm sad le la wa ku ia ma ai ma ya au pe kala la ku le wa ku le fa muri wa ale uva vai uma le wa mang yeah le ala ko la vanga pe fe nga sa ngo sia kama fikai fo le fa mo ka le kala o le fengel fa kama kofia ma o ma kofia o fa kama fo ko wa ku la sa fo mai ko fila o ele simi la o fu o ko fila o su yo ma ko lo ma nga lo ki ko le ko fila o ngolo lo ki o fa ya mo su yo fo ko yeah le na to la wa lo ye lo ko fingo o le fengel le fo ko ala nga ka o foi ma la foi le tu la lo sunga le ataua o fo o ki roli si kai mi ai ono lo se usi si la le se e mai o le uso ya li ya sa vea i luma lei o la ya u la se e ya sa vea o i o le fo ngole maftanga fai lo kusi la la ke le afo i ngalu le sa vea po le la vea ai o lo sunga ba nga ke le o kai mi o ke ku la loa su le ka ile tala e ka io ya ya wala nga ile umai ya le telo tatu talinga malo ya ai ole tulanga na ya malisi me la fai ama fa mai ya le fio ya la tafali na vidi me la telefoni e to me fa manono ai wiolia ya o se tali tu le sabo fa malu fo i le fau yo tu finalo mali e pe no fa ya se ele e poto ale Tautai ai o kako ele ya mese se ako ia se lau pase ngi mea ele fo ini me ta uni tangata na te puru mafoi na Samoa mangisi fo mai on professor ngi ngangu ele angi me ka on professor ngi ngangu ulo ai ya mese se iso ako ia fiala ia ka ko professor o ma pa fa le ko o lunga inga fai professor o ifo ko ave ese professor ole ves ku le pa lo ves la ko ta to e fa pe e wona ta to fas sumuta ile tunu mai le nga mamala Samoa o Samoa le o mamala ya e yo le a fai fo ile tau lo sila pe ele malie fo ilo fina ngalo fa mani no ngale u fa ya malie pule ya o ilo fina ngalo ai ka kia mai per ma to ta tia mai per ya ma to o lo so lo ngale le ma o lo lango le la fo i me o mai tu ngale on me ka o we ka yes we ka ya ka kia lo le fina ngalo la ko fo ye ya ilo lo ko fa ma fa ko ka ngo me fa peni alo ka ko ka ma lo fa tai ia o le atato me i tatu ia ke wisa fa nga ke fisa ngoi vanga le wala o e mo yo le loia ala ngor ka malo e sika ki me ka ulanga no ma vanga ma pena le se me fa popo pau wal me e sa o ya le ngo si lo makua le o hawa a mo ka ko le loko mama ele ai mas fai ki o leanga ya langa mo ia ko ke le au loko palpala e ka ngo hawa ia ngo fai mo singa
Ia le na to. Le ai. E ma ku ai le po le foi le o Hawaii. O e ko fu par pala no. Oh, sorry Hawaii. Sorry Hawaii. Ala ia o le o foi Hawaii. Danga e ku par pala Hawaii. Ia ke no me e fai. Or kiliba. Oi foi moku le ngai. Deliverance. O Hawaii moku le ngoi. Hawaii. Ko ngai le si moku. Ia o moku sa o ale ngo Hawaii. E hangi fo ringa Hawaii. Ai ina moku fa pe fo ya. O a mai ni fo ringa ole. Wa ka wa fo kile i ngal mala vale. Lava a ko moku. E pei o Samoa. Pei o Samoa moku. Fa fo e vao ai kalo, vao ai kamu, vao ai fai, mango, ulu. So se mea. Pawale le meo ke le moanga loko plapala. Ai maanga ia fo ionga kai fale moku. E kai pei umma ma koi kua sale panga ele i whakama ia sunami. Mama ia. E ka ke ala el kai au. Ka ke whalonga ko lai kuku ia ka kai e polo winga le lapisi, polo ese lapisi malawala. Wow. Sa wawali solo ia ka whenga luenga ma polo ese lapisi la wala. O ngiu ia au ka whala wala. E le se fuo se ngiu e ke vai ionga avese. Na mai apa uli ngiu ai pela via ese si pe leanga fo ska vale. E wa mawala ka vale fo. E o le lapa e le ise. E o ko nga vaongo ka vai ngiu kasi se foi ngiu. Ai va vera pega ku pakala ka vale fa ku do le ngiu. E man kua foi le ku Amerika, wal ke foi Amerika. O le ku ngi Amerika o le ku su. O ire fanga o su sanga pe a. Le la ku mai ku ngale ka hawa. O ila le. Ia, oi. O le makua i sosia o ngā kai whale o le ku i mea kau fi ngoka o ia. Na e ole se vaenga ye fai meu le sisi vai tamaita i Hawaii ala tu te unga fa Hawaii mana pikolanga Honolulu. Le ele PCC. Mau ke le ila wa ngala ka ngo oi le va anga mako ko ia po ele si va mako i ko sa kona le ngole. Kona le ku nga mako ia. O hilo le si ku moku. Ole vana si vale ia le sunga ia le atu ia wa ina te bia. Ni ke. Le ngasiva ia Nielson ele ole ia kaua. Vea sa si vai. Le ko inga le wa ru pa ta tala no nei. O ila le fa kwai. O ia vai si vai la lo ongiu. Ia. Sole. E ke maala lo me ala. Ya, pero que fa pe uma ngiu ma video call male roia. La sa fa i me ia lano. Le lo ngiu ni la. Pa o me ke le sa o mo for kua. Sa o mo for kua. O mo pa ti le mo for kua lo pe a. O mea ia no fa ai se mea le ngofia ria wai. O ki sa fa i mai per sa fa e kulisi. Ko a kelle ka Hawaii le fia va ai losu. Ka nga ka sa mola ia wa. E fia va ai e fia pa ia o. E fia tango li. Le que agora vai ver. Melíssima. E como é que com em cama no corpo para ali. Bueno, voy a querer no y como que le hago. Que la como que más en game, no, la. Ya con fue le hoy. Oh. Como que causando. Bueno que vaya cu. Ia, ai con ia wa. Aula. Nga ole transfer va. O mala va le au se pu le I fa fo pe o mele sa e ne ye i. Ya ai le fine. Pa tai fo yo le wa e o le. Ele atu o Hawaii. Ole va hengo te fi na o fa tatu wa faʻasoa. Tau te faʻasoa ina ni so mata upu fa al tulafono. Ole la waka ku kan go inga ngei ia karinga maru sikisengi ngei wal mafuai ma avar ngei o pisa o ngei ma. Ai fisa o ele tari le tala lista ngata tu vai tu po runga i le YouTube. No mai a le pasia lo le pi. Ia I uno ia sia ka ko inga. Awa te pena. Awa fa ia fuara to ina. Ya, ai se ka ko wako. E vai nga lo sunga by the way.
E ia ka mai ori mali ngo mo wanga mai ngi Samoa. Atono ya fe e tatu talo. O lea na se mai e tangata ia te. Mo vili tu le tu sa ili Samoa ma fa ma ngi ai. O lea o to e ma o to e leo tangata le so fa ya Yeremia su. I por. Samoa. Ile tale le tu sisi la mai. O le ua koe, ngō vili aku la fo i ngai, e foi ka, e foi rei tālai ko kongon kānga rueng. Ma wha maungia mai sa, malanga to be honest, o ke le I vaaya u lea kangaka. Tangata fo I le a whai o le te fia manino po ai kangaka le makaranga wai. Lea na tā ua le mori mau wa Samuelu. Kangaka kongwa le ngon ku ua I telefongi. Tangata tonu le lena ave il telefoni. Tangata fo I le lenga vai telefongi sau fai mai. O le ta avale ali mongi. Akaria. Le sava ia faleaka. Pa ma vai o le mafua angala le ala ni fia faila utala le la sunga lo ia fa pe fo ia Leiataua. Na maua la ofiso o ta inga mau tutu. Ma le a inga I tutu ila. Le a inga tonu lava. Lea na to ai tau nuu I ai le kakalea. Ma maua ai le fa atal noanga itua. O leanga malanga koe ako ngofo maui o. Ko sa wafa maa vai mana makanga ruenga. Na ua koe sa ili se rumanga. O iho ingo loa ingwhenga ruenga nis pumping singi ngai kuila. Whabubura lau tala. A o lewa uke I le koe meri mai orka. Ma sen mai leak. A lewa koe whasingo singo au wala mai traffic I ngā. A peia o whale atale I le melea. Lewa toi a vifo lava I le pou lea. Le poua le loa ku ai fa maunga. Tu lo le fa fonga mai le tu. Le ka so finga le poura le ka mo le ngai. Le. Wala ka tero wa ku fa ile o. O le o ka ma ko mai le mia mai ko fa finga. E ka apa me fa o ile la se men ku pu ya le mia ko me ile mia fa finga. O la ki ko ngai la ai mai ka ngo kilo mele. Ku sa pa. Sa ko finga. E ka ko ka. Ile se men ku. Ke le men kupu. Mo le lewa mai wala kala ka mai mele e fa isu suenga me. Well, five taile e tu esa. Ai ka lo sia. Awa o le fo ila utala no nga male ai nga tonu le na malanga toi tutuila. O le fa moe nga wang fai pepa. E a wela o ka lo fa ku. Tau mo fai le apala ingo pepa no fo ma wai tutuila. Male tala. Ua fa ma vai ak mo por. Lea la makwa fisilingia le mafua anga. Ua fa ma vai ak. Ale uko leo mai Samoa. Le uto leo mai Samoa. So le ese ko inga Nga ru kongo ke minga pisa me ya fungi ya sam. Kongo ke minga. Ma le si fia ku ya pisa bai. A so a fa ma vai me sa bai ya ku. E tau alulo mafau le sanoanga Leiataua. Ona lono winga o tau mafai fo leo e faise au ala fo ile cover up ai. E suise narrative fa pe ala loko e saul kaka le sa involve in investigation le pe le sa e fo in informations. Pa la uiava ai fale tulafono information sa onga o mia mai a Sam. O le fesili la o fea le ka kier pe mingi. yes. And o inga fo ila a whaapea o lae moli mausam o inga a vea ilanga ke le fongi. O le ke le fongi fo ila la ia iaka o evidence a ia recordinga. Wa makua I whale kongu wale officer leo malwa ingo informations. Because ele ise court case la a whaapea o le a whai without informations. O le vesili la o feo ia ke le fongi le a Sam. A o ai fo ila langa because these are exhibits e ave le court. O ai fo ilanga excess ai ke le fongi ngi. Ai a tonu o le toi foi mai o le foi uso e sa ko finga luenga lo official leo. E ala ese finga lo le li. Ke ia wo fa pe mai leo e wa ke lo e ia lo longa. O le wala kala fongo le chokom. O ke lo la wa la au ia leo ia ila ko fu sa leo mo e mo le vango ko o mai. O nga ia fa ko ke le security ale ko ur kaimile o ko ika io o ko ifafo ele fongo le chakom ai mai pior a wala le ali e ko so mai kon
Te le yo whamaumunga le no fo male nei tangata. Ia. O le telefoni, o ia fo inga whaiare kala le ngā. Manisi a vaenga le na moli mawei a sunga ya Samuel. Ia whai e ka whaso ka whinga vaenga la nano mana o e tuina atu fo ilunga i le whafonga mawa a le atunu. Ia o le wako i Samoa. Ia e taua a whaifo whafonga mawa te loa la o le van whatatali mai pelo te atulunga o le porkalame. Karusia ia e anga le leile atu e lo loto. Ia mawhaia le mea tonu ma le mea sa. Kem kongua nga kopo ele mere se ba kusi hop karanga le wa nga ele fai fai nga bidi mai lo wolin kong. Mari kenge nga bidi mai Samoa. E kau songa i ele mia ma whanga nge ma. Sam. O ka mai o ele mia kolon ko finge ko e fa. Ja, ide vice versa. But the first cousin. Ia wala nga e sua fo. E sua fo. Au Sam fo e sua. A kongula sa o e sa wanga o le wa narrow down le me foi lo ko koso me ia o ko mo mam. Ya kongo nga foi o la ka foi un finga lo foi le ngi ka kala me sa. Ia ma sa lola e foi le me ka pu le wa. Le upisa. Ai salo wa bele fongo le a ka yo malo. E foi ngo finga koso me ko. Ma le lo e me le la. Koso me ko. Ia fafikai ka ko vai aku. Fafelo ke o te talo le na mai ia te fo i e te tau fo ina ia se vaenga i le legal team le fafo mai ia le lo ia Sam. Ia me se fo lo ia lo fe ngai mal ta upule. Ia tasi le tangata tauna na momia le ama ia se kusi al famsingonga. Ia. Le tauna wai le fa ia songa loko fo ki ifu. E konga vese samen. E te tauna ave sa mangia mai. One of the key witness. Ele ala ku foi le Samoa fa pe ole ala ku at the rock foi le toi foi le ai. O le vanga su o le vanga ami. E sa fa sanga kala wala ngau te mana tu foi ia le si video no vai Samuel. Nga fa sa o ia Samuel. E foi yak wala ku fa se kala mala ku me na la tala no. A foi la ro foi lon to do mala na fa na. Ole ua ole legal team foi la Samuel. O ngai Samoa. Ave se samangia. Ava no le le na. Ya. E ava tu ye fa tal no. Ya le tu langa ole fo ia mata. Ole tatou watu ai I nei vai ngol sit seni fa mo le la usunga le loya. Se tatou tal no. Po se mata upu tonu ale ia wala ngai le tala le fai mai. Po le ama le arka ko mo fai ngongi me. Ale io e mere malo Samoa. Ya, ele lo pe io e foi la par mingi o si la pas. Ya, o tele o lo ia mal tulang. Ai ni vai ngol tulafono le am vai ngol si tseni tau ona fa ai lo ma Silvia tu putu. Ia vaftai asiata ia tonu ele o po mala ele tonu. Sa fai fela submission. Ala submission sa flow e lungo le vai ngol tulafono. Tu sai mal vainga mo lo fafsili ale yo ele malo sa mo ele tauna ele ole ale mafai ona obligate ni sila ko sur kula fon ese se o te lo ye ni sila sala to to mai tawina le tali tu la pa submission sa tu la pa tu o inga ko kusai ma vi mo kula pa ele ai se ku ulo ke ka fia le aya ka ka ma le aya sa lo ko kanga. If any country or any government suppress the right and the freedom of its people, that country is unlawful. Afa pela o le fina ngalo foi na le malo taimi nei. Lona winga foi la o unlawful le move le malo. Ona o nei le mafuanga ava ai le constitution na Samoa. O la kilia le. E ka kaunga uphold le freedom ma le kangaka. E pau ale kaimi e ave se ele sa o lokonga fa kula fonga ka pe afa ape o e so lia se kula fonga. A fuala ia ile sa o lokonga o sa mo kaimi nga vela ko makanga ka ngu subjects apelkangia. Ile kula fonga le kasiva fa valu. Pe mfayanga vai lunga fa mo le kula fonga kasiva fa kasiva lu valu. Sorry, kasiva lu valu. Ava ingel vaenga fiku.
O le vaenga kongu ale nga neutralize ai. Ia fa Samoa e ka ngaka ia le neutralization so ka ngaka Samoa. Ia vai kai mi ka ke le I fanga au ka ko. O le vaenga kongu ale kula fongo lea. Ma o I fo inga amaka ilo submissions. Yeah. O le makal ngonga my conversations with the chair o le parliamentary committee nga o apia I duma. I fafo. Include I fo ilam Chloe. Nga o uma fellow submissions makal ngoi fafo vai mai. You actually hit the nail on the head. Ai vai ele o kula fongo le amakai e amakai le legal argument. We were neutral pretty subjects I vaenga fikula. Subjects to the provisions of this section, this act shall apply to Cook Islands and Western Samoa. Kai minga o la Western Samoa ka ko. In the same manner as ya luela I leo vaenga kula fongo. O I lenga grant mai vai kamilo kasi valu valu. O King George, grandfather o King Charles. Sasa ngia kula fongo kamile o la fai I pelka ngia kula fongo New Zealand. Sa ulola ia le kasiva fa valu. O le kasiva fa valu. Lea nga e mo inga nga repeal le kasiva fa valu le kasiva lua valu. Pa nga protect ka ngaka sa neutralize le lako avea o lako ma British subjects. Le kasiva fa valu. Umal kasiva fa valu foi la le nga sosolo ai dunga fa unga le Privy Council. Ele kalango le Privy Council kasiva lua valu. Le nga le wa mai umamalo si anga le nga kong kasiva lua valu il kasiva fa valu. Nga saulola ilo kasiva fiku se kua lungal kasiva fiku and it's because of our time o le alenga o kalango va pea kasiva fiku le sau le vaenga sfurkolu existing rights of citizenship protected akilikila ngai fa makala mai ya o British subjects ilalo kasiva fa valu le virtual kula fongo kasiva fa valu le protected e pausio nga lawe kasiva fiku. Mau I le ngai loa ai wa fiu mau dun malanga vaenga se vaenga kula fongo kasiva fiku e momongo ai le kasiva valulua le kula fongo kasiva valulua Samoa. Ka ngo filo ku le sections sulfiku. Ase I fai kau foila le section sulfiku kasiva fiku. Deprivation of New Zealand citizenship in case of fraud. O le title nga. Wa ka ngo fi era male ETC. Longa winga etc. Alua ya longa winga lawa ka ngofi open. E pule mako. And that is unreasonable. Nga oile avenga siksengi ang yusila ya Samoa. O le kali ava pea lenga neutralize lalo kula fongo nga sangi e King George il kasiva lua valu. Protect el kasiva fa valu. E kau ke le inga oia. Ele inga oia e kau kukua. Nga amai sa o amai le kupu. O pelkangia. On me vela kaunga ka komafo fao. New Zealand is still under British. Yeah. Why? Because the head of our government is the Governor General appointed by the King, used to be the Queen, ili advise al Premier. So ekele ia lao le, and this is part of the legal argument in mafai nga fai angi sila. Instead of politicizing the issue, we have to take it to court. Because e ka kaunga kali le whamasingonga, e whamalama a koa. Le menga fa ngau mai ai le aia po le connections a Samoa i le siksengi New Zealand. So o mai le ima protections nga o mai ia. E o mai ai I le kasiva fiku. O le mea le mali ei. Awai ngai lai le International Conventions on Elimination of All Form of Racial Discriminations. Se kua e lunga le vaenga nga mo le the conventions. Mangingo le I kasiva fikulua New Zealand ratified the third, because o le acronyms le o le International Convention of Elimination of All Forms of Racial Discriminations. E le koe whaiang kula fongo ya kangia, e le whailonga kangaka. Ia ke au e kau maa le upule whailonga kangaka kusa wakako whaaloalo. E le whaaloalo mai o New Zealand. Ai discriminations kusa o le whainga whaamangu vaiange whaalafiafi. Ma le ulou wa Samoa, e le whainga whaamangu o New Zealand o kako. Nga ka ngofi saingi le kasiva fikulua ai kasiva valulua pero kula fongo le pisaingi le kamfai avese kasiva valulua se fulu ka usanga munmuria ka ngofi New Zealand sori pala le conventions le, and this is a international law. Conventions and treaties
You have no choice as a country. E ke saingi loa, you have to amend o kou lafongo o langa violate ai ia international law in order for you e ke kaua kulalangi. We are not part of that anymore. So fuala iai, and this is international law issues. O I fo ilo ke loa lai popole ingi usila kamingi. Avenge le international law le issue lea. E ki lia lelei. Yes, se o ingi usila. Se faila sa ukala ele Human Rights Act ang usila ma le Bill of Rights Act ang usila. Because o kula fongonga the Bill of Rights Act kasiva iva se fulu. Fa mole ben fenga ko ai. La sa wai le part le section suluiva. Avai section suluiva la sa wai freedom from discriminations. The first word is freedom. Ngai fa mai ai e le kakau nga ko e fainga fa meola vai angi po. Kako ko mafai fai sawa upu yang usila. Ia la ko langonga i kako kinga. Ai mai sea o kako vai le kausa ili malo mai fo kako makua. Saule i lalo anga fe mai refer la Human Rights Act. Alu lola le Human Rights Act. Maukula fongongi. Nga building usila keida ai the international conventions to eliminate all racial discriminations. Because ava ir kasiva iva fulu malaiva kolu. Nga saingir kasiva fikulua. La esa foi la lalo le section lua kasi o le kula fongo le the New Zealand Human Rights Act 1993. Unlawful discriminations. Fai kaua ia mai mala mai mea le kakaunga prohibit grounds of racial discriminations. Ngai ai. Ava ingela le kaukiliki ele le lua kasi fa mole prohibited grounds of discriminations. For the purpose of this act, the prohibited grounds of discriminations 21. Are aluela ye lalo. No, that's 21A. Alunga 21 fa mole. So wanga ilalo. Yeah. Ngalesa wai le 21 bracket 1 F, race, ethnic or national origins, which includes nationality and citizenship. So all facilita. Oleka sa fai nungai. We are a race. We are an ethnic. Yeah. We are we are Samoan people of our nations. Our nationality or Samoa. Our citizenship was Samoan. E choose like ako. Pekalier si tsengeng usilale ofamai. Pele ai. It should not be up to New Zealand government because ol kula fongo lua valu leo ke kakaya o ingale ko alafa au kamal ko siksing. Lono winga. Yeah, so no. Lono winga. It's not up to New Zealand government and it's not up to Samoan government. Na. Wal menga leo ke kaula koe. Dengo sa fo ka falop sidinga ngi. O ngā leo wha longo le kūlea, le si kūlea, o kalangoa whapea. Uma mengi e kalangoa ko ia malo e lua. Longo winga whapea hoele e elea ia Samoa. E whai e ngā ia mele o kupu. Le whain kalangoa inga, si whai waenga rea kako, o wha longo mai kui e lua. Ora fisiri ango sa mau. E sabera kalangoa e malo e lua, lea ia kau Human rights, yes. Olo ia lea kalangoa e malo e lua, le unga oa. So singa le sa ba le la ka mo ko kalanga ele ya la se mea o le vaenga sa o no foi mo pesili lo mafo o le ale me fa tu wa ina mai se yo enga ma se tali e Samoa le tatou fainga malo ele e mai se la to submissions ile vaenga lo na lua maybe la wa a ka ko mafo es e akangia mai pe kaule lango I don't know. E sa olo so ngonga and o ingaya ka ngia mai. Awa lango fai se kala. And the kakau nga fai sila ko public statement pa fa apele mai sila submissions. We in a way la mangkol ka constitution lang ka kalongo fe si vai kaimi. O le ka ko right le ko kong constitution sa Samoa. E me I lo le malo Samoa fai sila ko dio mangi usila. It's the same issues kasi va valua. O leo they make a unlawful negotiations. Ile right. Ele se sengo le right le to citizenship ma le right your birthright.
e le mafai se singa ave a kula fongo o rights for you, le protect lalo le universal declarations of human rights. And these are international instruments, or international laws. E mafai nga whaanga, ile kulanga le siksengi. E ongo maka ngā i le malo Samoa, malo New Zealand. E maka ngā malo Samoa, pe a ongi nga kufa akasilo ia Samoa ia ngi. A ka ngofi aven malo New Zealand le court. Nga umai fola ia leo, o le awala lai whaonga New Zealand, and this is the politics behind this. E whaonga New Zealand ka ia Samoa, and this is the downside of our culture. Whapea mai ngi New Zealand, whaalongo I ko kai. O Malia, o ofisiri leo ke fia watua, Leiataua Masauni. A koe whafo ia ka kale ngā rualanga lai soifua ia tina ia whare mai le sā. Awai atangia mai pei ole movu nga kau whaiki poki siro makua. E nā lua I loa. O la ula fesili. O le case le sā avi perkangia le Privy Council, o le case between whare mai le sā and New Zealand. Yes. Yeah. O le kei sao anga ia. I say ala ua all of a sudden becomes a New Zealand versus Samoa. Politics. And that's why ngaki lia alo submissions nga whaile asonga, ngō whaile palmenga New Zealand. This is not a political issue. This is not politics. This is law. And you uphold the law like, you want us to respect the law. In order for us to respect you, do the right thing. Awawa mafungo whaya. O lea ngā halu siro matua tulo, a whai whafonga mai le peonga il tina matua, whare mai le sā, whaatalo whaaftailo sa iri ngā māro. Ano winga leo ki whaiak, o kero whai agree mai laf, ia le peonga, ia whare mai le sā, la ukara lea. O le verdict lenga au mai o I perkangia, between whare mai le sā, mangi usila, ai ua vea whare mai le sā mausi kauranga. E manguia umakuai masā moa. O le fesiri la le fesiri lo umafufau. Ki ngā inga sia no makua wāku au ngai kūki keli. Ma ngai lo ia ngā whea ngai le kau, le fighting o le melea. Pau wale mea sā moe whai. Ole lango. Ole lango. A le upo poko ngi usila. O mai whaaporo kiki. Koe o le awari ia ngā o whea ngai mangai ko inga ngai sā moa. Pa ele iango mai a kulo wale upo e toia tia. Ele iango mai ko filau, ele iango mai ia ba ai kolonge o ai ngaka ulo. Ele iango mai le case lea. Am I making any sense? It's our le the case is a civil case and it's about your civil rights. Le case ale sa mang yusila. A le pe o kama mafakula ko, pe o kama au kuoreka. Ai oki a ko ngaka yang fai mai le Privy Council. Ele ngaka sikisengi o fai mai le sa. Sikisengi ko ngaka nganga ngau met kaimira. And that's your civil rights. So ole mea fo ila o ke whai keke ia I le whakangoanga kula whongole le kelenga le lifai fo isi mai si kaka ese fo ila kovio. Ongol descendants. Ka ko whasa moanga na descendants. O suli. O hengu puga mai. A whaapea ngi e kau ke agree ngau ila kou ngā whanga ngau mai le lua valu a ngai whavalu. A o le asikisengi. A e ku usuli. New Zealand is not stupid. And I hope they understand that. Because o lea affect ai mea ka o property rights and your cultural rights. O le whakai ka inga la o kala. A whaapea ngila o au o lea le kokongo le bracket le mele manga oi. A lua valu le whawar. Ngau sikisengi la ia lea. Ai le sikisengi la o whangau ma whangau o la o whangau. O le kaimi o le in terms of inheritance. E whai mai ngiusila, e le saru kakalai sa mo I ngalango le property kakalai ngai. E ngake le moanga ngalanga e le sikisengi ngiusila. A whapea foila, whapea mai a velai sa mo, no. Ka ofi I ngalanga kula whongo ngiusila. This is where international law also comes in. We will always go back to international law when it comes to rights. Because o malili yenga ngi whamalo o whaakasi inga ua umale kaualonga lua lalangi. E ka kaunga yese instrument. E kau puipuia mai ele mele o le whaonga kangaka, le mele o le whaasawa inga o kangaka, e whaaka ua le right ma le freedom o kangaka, as long as o lai whai ko kongo o ngbaeng o le kulafongo. A mawhau lai ka ko cultural rights. Longa winga la e ke au o le suli o le ainga la e le mawhainga e connect, o le sikisengi le suli le nga e kupunga mai.
And that is another part of the legal argument. If I young Usila, no. Yakeau, we are not here to negotiate. O Usila ka kaunga mai negotiate. Because o ka le victims. Yes. Wa ave ese wha losi ang Usila. Or kula fongo wilanga whaira ka siva valua. As my learned friend Atinae rightfully says in submissions, New Zealand contempt the court, le decision na le court, ngola ko whaia kula fongo le. E le mafai fuilanga sa ulalo le court e koe whaasao, because o le whakari mai, pe yengi liko argument, e avaku. E le pei a ingei ma kong ula pei o kako Samoa. Nga se mar court kongi parmenge o parmenge wha twist le whainga o le mea. Ole ya ke ula e mali e pe fa ngolongo fo I isika ka va pe o la va la ko yang fa ngau melal ka usanga yang amaka lola ile. We're actually negotiating it. But as a victim, you do not negotiate. I hope open mind you sila ole option more mua ya u pe fa pe this is a case okay involve international law. Give the full citizenship. Koe whaafo ile mea sa iai. Because there is a legal principle unjust enrichment. In order for someone effectively problem unjust enrichment, ole ale mea nga iai mua, you have to do the same thing close ile mea nga iai mua, ole pewa pesa a fiai le kangaka lea. Ole wingo ngā whamakalanga. Ole mea pikosilianga kakaunga whai, a just thing for New Zealand to do. Uphold the decisions of the Privy Council, because that is also a law. That set a precedent. Because I have strong hope and faith. This is a case le High Court ang New Zealand. The government, New Zealand government, will keep appealing it until it reaches the Supreme Court. E ngā kaila I ngāle malo si anga al malong Usila, in terms of the case lea, me ilola Samoa, and I'm not talking about Samoan government, because this case can be done by any individual. E me ilola kangaka ngāle la kangwa avel case ngai as an individual, po se kulupu, o Samoa, me ilola international law. Ave sa o le United Nations Human Rights Commissioner, o le afi yanga la afi ang Usila, e black mark New Zealand in terms of trade. A mafau ia in terms of trade. Ole backbone nga ole malong New Zealand. O ingale ngongo foi miliongea ma piliongia ma whape New Zealand. Wa poloka mai ai mako oloa ia la wako. Le anga lau fai mai, you guys violated human rights. Nga whape lor malo. Ole keise sa mola o ilka ko black mark I records ia. Especially aka mi lela whakalangoa I free trade agreement. E ke le I o le makaupu, and ia o mga omia le malama o kakangaka ia avea le case ngai. From a holistic point of view. Awangi avea whapiko mangu ia kasi. O le whasingo manga o sa amor kako ko ala whaau kama fo I e peisi kasi iwa rua varu. And we should not be afraid to raise it. O le ala so finangano. O le ale me kakaunga whai e sa amor teimingi. A o whakarikari ai le whaikaunga longa lua. O le ala le move te tau na whai ele malo kako wa akarango ya sa amor o le oi no sa amor. Au ke lo le malo le whatatali ai. And then a whai fo ila wa ele ya se kari o kako manga o le malo I kong whai kaunga sa ngalangolango. Ai a whai ele ai, why are they scared? O iei se mea o popole. Mass migrations? Mass migration is like a primary school excuse. Mass migration started during colonizations. Mass migrations. Why don't we look at the positive of people moving countries, and because always iele mafau ia ka ko Samoa ka ko su el manguia. Nga ko fo ila ia lea e so soangi ia inga. A fua fo ila le mass migrations. E ko fia kaka yo mai le RSE. So if fia la agree agreement o la highlight ai le human exploitation, because okay ka ua le RSE, it's a human exploitation. E yai right to kanga kala wa remove ese. Yes. Onga e ke sau e fosi o el employer e ke ngofo I
ele mawhainga e alu I fafo le fia vai aso ma. Ele mawhainga e alu se inonga e umar fia masinga le kisa wai. Ka whiwhi welo kus folau. It's your freedom. O ngawa ka whiwhia lo freedom. A ka mpea la le RSE le mai mal Pacifica include ma Samoa ka ngaka e sau mai. Because o lo ke kalangoa akula, le meango ilo inga o whainga luenga le pora a New Zealand. O mai ka ngaka mai whakainga I ka lia. They can come here on their passport is a visa waiver. Le alo winga ngaka lo visa waiver. You don't need a visa to come into New Zealand. Automatically, you will have a 3 months visitor's visa. Ngai saula yengi, while you're on that visitor's visa, you can apply for a 9 months working holiday visa. O le visa konguanga kongo mai kak Pacifica. Pule ol kami ki sauai. A ele fia le employer lea. So ese singal wenga. Ko e fo ol kami ki manga oi. Ele o suppress o elo employer. Le a compare like ka ko kanga yo mai lo le RSE. Ele mawhainga sau ka mai tauranga e asira ainga ngei au kilangi mo se weekend. Pe afa pe o le manga ole ele employer. Na ngofo e kaule ap. Ngofo le ele mawhanga le sanga. Ele mawhai. So a mafau ila ole they feeding our people with a wrong narrative. Se o ava ngoa le au maua. O ava ngoa nga le ka mawhai ma lo e mai ko wo ko whainga luanga. Ale mamusu e mai kanga kai lalo ava pengela sik sengi ka ko. Peo ka ko ko Elaines mangi we. Yeah. Nga osol ko viki ko Elaines mangi we nga umma wole inga luenga hotels. O mai ngai finga luenga I kolu fa ongo masinga ma wor kupe ko fo. Kau e lo ma ko pole mo masa salonga. Ongo lo ke vai I masinga ye wo ke ngai kalunga langan ka pulo 16. O mai ma lo fa pe fole wo le ngi resources sa mo wa mai mo fa funga lo ngai fa. Pe so pe fole ngwe maka nga excuses. Awala le mele mo se fu fanga fa yai. Wale ma die le fa ngo. Marka ko ka sanga fo. Ele ka kawa nga o mai fole ma lo. Vai se fai o ka ngakai. Yeah. No way going fight. A fai la ka fo mo mele fa pe. O le ka ngakai Samoa. Le ka ka fanga renga. O fai le milion ka la o ila faia. Ela pisi mo nga me la fa lo. Ole o sangonga nga kula pa le lang submission wa mankonga uma u ko lois ka so kula pa le submission sal HRPP nga mai. Masangoi kula pa. This view about mass migration is a stupid excuse. That is the responsibility of a government. And it's interesting because oloa o sa fa ya kukula epa. Ile ku ole opposition. Ya ko pisa fo yo yanga o yang faleanga o yanga nga musu e kati. Ol melanga I loi. Oh, so this is your true mindset or this is hypocritical. Lenga kalangoingi. Pa ole view kongu walenga ole kiukelea ole malo. E su e masa ilinga luenga mo kanga kai abaku ko kongu. It's funny o le wai sa ngole ba ngale langa ka wa ya en ola upo moni ali Leiataua tele alo fo Leiataua o I te atangia mai ai tangata porkiki yeah ole matua pe pelo la fa nanga o fa o me se fatura tala le o kuila e pale ga wakaki ia ko ngo mo tu e pale ne to sa vale te anai afa anai o fipule SMI o la to umale le te lo foi na I te milena o vui le silas o ai nga sui pale mia nga kai o ai sui pale mia kuila misa el kai nga pe mo misa fong ya o ai mingis kasi ngia nga ia fia me now mi mta yeah o ke la ngonga la anga le pale mia fia me ai aka ko fakarangoa ele o se pale mia ele mo mo yo yeah e mo mo yo walo yo kula pala ara wo yo kula ai ona la wo pulo sa pulo wo kula sounds like it ke foi makua le nano bangai o marca ko fa au ko fa men ko fa I fa ngi kasiba pa lu lenga yo o ko fa ngi menga ya ka ko o ko fa ngi sile e fa valera ko ma vale a ko ya ka punga vale wala nga ka nga popoko foi se me mo ka samo a te lo mafu anga ya la ino o te e fina ngalo ta ia tato lenga o life e o fo ya la ko nga o nga ngofo ya ko mu fa yeah mongi ala ukala scholarship ti no o le o te tiro atua au fa aka mai kiki
ngaola e sava i se ainga ele i foko amako no ngei a me ka ongi usila inga o mako sa ini manguia mako mai a o le ka usoro mua mai ka ngaka nga o nga ingei kuper malo kupe ka kung lafo ia kupe ka ko o afu mako makua ma nga mai ngei ka ngaka fa o nga le leia o nga a le wo aku ku makeke ele fia manga fa fo il manguia o la fight nga il mele Ako varongo fo le kero karo ke le o fai purele nge mingska o si sengi. Le la pe fa le ke mai. Ele ke ama le yangu. Ai nga pa ua. Su e nga ngo fo yo tara. Su e nga la u fai kon kala ke. Ele si vai nga la u fai kon kala ke oskaria. Ele si vai pure nga le mingska i pa nga ke. Lo fai RSI oskaria. Pa ida ka ko ye. E fai ala ukala. Au lo ke vaangi ala sungali a kauma siaka onga mangkualo ke mangkuanga. Ola u whaia onga le international law sa iai le lingwiske. Laua associate professor nge ia aukilangi. O le pālangi. Ola u whaia onga for le immigrations ngai lingwiske. O Deborah Manning. Deborah Manning a vea Helen Clark i le United Nations. Onga le case a Saui. Nga u raising ngai la le issue lea. O le kala professor nge. The problem is Samoa. O le whawhika uli a Samoa. O le awako New Zealand legal aid. And it's okay for Samoa to receive millions and millions and millions of dollars from New Zealand. E le ke a New Zealand. Le anga o le wa a New Zealand. E lua ia issues yang New Zealand. O le health and welfare. In other words, e whewhewhe New Zealand malako mawhauwhau. Ke ua mai ka ngaka o claim le welfare le pengwhiki a New Zealand. Ke ua mai foi ka ngaka whaakumua lako whanmai. But that is not a human rights issue. That is a political issue. E au mai lo le human rights issue. Just do the right thing, because they are humans. O le mea whainga lenga whaila o kala le kaimiwa kea. O ke whaasamoa inga le term le discriminations. O le wha mangu vaiange fu le fiafi o ka ngaka. Lenga o inga le kelenga wa aia i loa kai. Au le pole fuanga langa langua, langu enga langu riuli. Au kau ke pole fua. Anga wha pe whainga ngi usila kula fongo lea, au ngi ka ngaka papa e mai sisia kungu Europa. Ua levanga resolve. Mai le mafau ngi usila fes kula fongo wha pe ka ngaka paenga. In fact, ele kaiminga whai ele kula fongo lea. Ko a kele o ka ngaka paele overstay a ngi usila. Include ai ka ngaka Amerika. Ole fesili la kau ke fesili ai. Po ole me ea o le whawhika uli o Samoa, po le whawhika uli o New Zealand. Ya ke au il resolving on the issue lea. This is where the Attorney General will have a backbone or spine of ua mea. Because on a ye whau kua sa o le parimia, lela avela o kusi wa violate le right taka ngaka Samoa le konga constitutions. Mai kau ke o pisa o ngi issue, onga e kau ke pengwhiki e kako. O le kau ke kalangoa ai, because we have an interest to humanity. O le kau ke wa ai, a whapeangi o lenga whai ia ka ngaka i kako kua a mama kua o maku. Ai le lau kako iloa ngi se. O longa wingala o ilala a whai ai kako whanga, uma a kako whanga. Ai le kau ke ngungur ka mingi. Esa o le leilo. O le kau ke kalangoa ka, o le okay kako umaki, a le kau ke langan pa upungi. Ngau shopping center nge ia maa ngele fiafi. Nga portu mai o se skasio hinga. O whewha e mga upu lea, le whenga ki poki skasio le banga ngi. Poringa mai le lava action lava ngusila le mga upu lea. And yet, o le kalangoa. O kakane ki poki. E entairo le sikseng. Lama wala inga le put on hold le mga upu nge ngusila le lava whaipa ko ia. Okay, marama se o racing ala le fiafi nge. Pa pe mo le bango. Ma lo fa tai ole mafuanga le no ta no fa tua la ngona lo fa no po ala va fuanga fa por kiki o lo ta o to ai ale ta male o ki lo fa ku ele ma se me afia fua le fast ma wa o lo te fa ya o fa to fa la inga ta to tere lo fu lai tua tur ka peneta po ai yo ile me o yo ile vaenga aya tangia mai le mai o se tatu submissions i vaenga le lo na lua o ila le fesiringi ai
o fea tonu ta oto iai. Pauna I whawhatala no te tau maua. Ai peo no whai atu sa mo, whai no te whaasoa I whai pule o mangele le maunga. Ama taka o le vai aso. Elo ilo fo ela topo le an mafuanga. Wa ole mea mautinoa. Wa lango le green, lango le leipa, lango Maori Party. A lango ole saunoanga lea. A uma e whai taungalonga lua, tutu whaatasi ai male New Zealand First, male afoi, male Act. Ele ni tinga le national. Ele mo mia le national. Nga paua ia, pasiho. Ai e atangia mai I wafa apurukiki e matua mo o mia. Se kali mai ar kako whai ngā maro. A o upu I e tau wavala mai tua. O tūlanga le o musu ke ua mai uma ai ki ai sa mo. I o ai ala o mai e ku upu ai. Ai au mai ngila o whewhale lang ngofo. Le wingoro ta. E rewa pe o mai wa mau aku whale ngofo ai mauranga luenga. It's the right of those people to come here when they choose to without a visa. Without the hassle of getting a visa. O leo mo mai a Western Peters se kali ar kako kai ai ali kalisa o mai kako. Angare nge Western Peters ka kile fa along orang kali. O le kali ar kako kai a Winston Peters. Ah, ko pe o ele ka ki mai ang usilon ka punga ka malo lo bang usilo. Ia le leila ia ula mana ia lan menal tatia mai ala e lango. Ai ava pe tatia mai ala u umang kami mai kuare le no. Mai that's a political excuse in a way. Le whapea mai o le maka upunga e ka kia kuia ngisila. Mankua, again, our constitutions, o la ia I kako right e le constitutions, e ka kaunga protect pea le malo. E ka kau fuilanga wha mangaku e kako malo i ngisila. If you're going to make the wrong decisions, e le whapea la koka ngofi ka o i ngisila le decisions e sa o mal decision e wrong. Just throw the line. If you're going to make the wrong decisions based on the rule of law, remember our constitutions was endorsed by the United Nations. E mau ke o for the United Nations, o ngā loko avesea, le aia ka ngā Samoa, polisa o lokonga ka ngā Samoa, ngā avela ko ma British subjects. Did I mention New Zealand government? No. Because if e fefe keling New Zealand pe aka ko ka ngofi extend le ia le issue, e involve ai le international community. Lenga mangkua, e le whaapeo whaakaua New Zealand o saola New Zealand la ko oloa I ko kongo New Zealand ia whaapea ngā le sifuru pasenge le ali whafo. That is their currency to trade. O le mea whai ngā lea lainga mo musu New Zealand o mai kako, o ngā lewa aile lako economy. Who cares? O le ko kongi kako la fonga ingi, e leo mawhai whainga whaalonga mene malo pe aka ko whaiak, as a taxpayer. Whai le mea lea e ora whaian mea lewa mai ko wo miliongia. So e malia le whaalonga longo pe whaapea mai o le maka upunga yang New Zealand. But remember, o le right akanga ka Samoa le protect the law constitutions. Leo violate, e nga violate mal kasi iwa valulua. Because of our constitutions nga whaama malu mal kasi iwa o lua. Ai le I pisa sisi. Ole sime pole o ko kele o Samoa ia ngi PacificEzy ale permanent residence. A fale kongular karier malo Samoa. A fa wo kari malo Samoa o Samoa le Samoa. Ja, 4 ka kai. Ja. Ole le anga. Ele selo so nganga le ya ko. Ia, ole tau titalia lava ia tūlanga ole sikisengi lea ma tua patatua. Ai a tiau ia. Ia, o makua au iuinga. Iwe, te tau, au ai pēna ta whai atu. Anga o ka rea rofa moka mawhau whaure I le kauki ngā wālanga e read le history le whainga ngā whai ai kā kou ngika ngaka. Pea e whai tau, le whainga o kā kou whai mai ai wā maratua ina ua o atu kolonge mālongi e pūle wha kolonge kā kou. Ave lola I e Amerika o Samoa I sasai. Ai ave siamangi kā kou, o kā kou sa ia siamangi. Ai au whai kau aku I le history. E le yaku pe whiololo aku le whainga siamangi o kā kou. Ngai lo le whainga I perkangia inga o aku. Take over kā kou mai a siamangi. Iyo, muri angero, ua ku ulo e perkangia New Zealand ngor kulanga I laka aku ma. Ia o tūlanga ale whainga langa whaia, ia ka whai kau ngei. Wai e ile history lea e kusikele lea e whai kau mai ka mai kia o. E fui wha mau ngā mātou ai ngalanga ngā roi mako ko inga. E kai mio lea. Le mau lea mua, le mau pule lea mua.
ke roa a fai kau ngir fai ngonga I kanga kame. Mea ngai lenga kangi le faku ma le. Kangi le loko. A fai fo I se sire ngofo mai e ngake e fa le ango me lea. E kere o mala malama ka ko history. Yes. Mali. E kere o mala o kere o kara ngoko kara ku ma kara vavau. Le uta tala no atu. Tai mi o fa koloni. Yeah. Ole makua polonga le mafau fai. Ai a koe ave ese la mangai mea. Te ngana le no ta fina. Ar mea. A ka le popole aka kere popole wa pera e ole a. Ole wo ka sikisengi ka ikai. Iyo makulang. Ai e ta te fina wina le nga e more sa olo to. Ya koe fa foi ole mea sa. Mali lo sononga seta e kau fio lolo peang fa pele ese kula fungo nga mai e protect ai kako e kako sikisengi o ka ngipsilo. Ol me vila le ol me lo ke kau kalangoa koi. Ol fa le yango man fa le ke ale yai il sikisengi le. E fa penga fo il fa le yango man fa le ke ale I kula fungo le Samoa. Leanga ol fa le yango man fa le ke anga I kula fungo le pe oh who cares. O me anga lai fa la ko le nunga o le ska ko leo. Ol me vanga le ka ko mafai. Maybe this is a time e kau ki kau mafai is a next generations. Stand up. Faila o kalau le fiku aso lengo yai Hawaii. Ke le fo yon mengo le ninga le history ole moku le Hawaii. Aso nga fua sama ko yele il makafanga makofen makumia il makafanga. Asa wale ko inga. Mi mo lunga ko inga. And fa mai si ko inga o sko inga o makamua. Ole Hawaiian kakala. Sa wal ko inga fa Hawaii mai mako ya o makamua mo ko le leyo lang fa Hawaii. Anga kau ngau pika pingal kalal ko inga o ko un kangaka tangata ave ku kala makamua o mako ka Pacifica me kala ko inga soon we gonna kick out the Americans and he was referring to the whites. Ngau kau fai kau ala ia fulame ngau fai kau yo mangku le melenga kupu ngi le lava le mu ko mu ai Hawaii wan moku le lenga mu ile lava ole kala anga ole moku ele kingi ngo ya pele. Wo kanga ka Hawaii feka ngisi onga waka mafai malo kele o Amerika e o mai fa kuisi la ko a poroke ki family kele ilunga o monga sa ole kungu a ku ula se siku o le foi fi ngau kanga ka Hawaii ile la ko fo isa lo konga fa kanga kangu awa ko ke o mai ave ese fosi mako ai fe sili mai ya mako fa penga o mal isu le seksengi ele va pe ko mai fa alaka mako a nga ko ka ngofile so ka fai fa pe ia fa ngaule ka mingi o lo ke refer ko ya inga life ya maua le o mai ngi mo konfikinga o mai o la ko life ya maua ngia o onga le o ngi ngaruenga sa lo ko o ke lo ka ngo ku ka ia fa pe mai wala vale RC ama mai fu ka ko mo ko ku e mafainga ki e mele fai pule mafainga ki e mele minska mafai foinga ngo mai la ko le lungan malo ele private jet fa alua ngo ukiukenga le afionga ya kula pa o palmia e in mala vale o yele kiuke sa le private jet onga ngasenda kula vale le moli mai ai anga o mafa wa mai ngase kambia o palmia o ngase anga o mafa faua fa fe fianga ko inga mga ilo makua ia le ko ingu ye ko do they have that privileges? No. Fio ki mai rungo le Samoa ka maru me pia. A mafau oila. E mafai longa ko malo ko au mainga o le siksengi Samoa ka Samoa. E pa wal me vili mai ele lo ko mal ko inga se kong melo pase se lo ko fe o sia ki miro mo. Pega? Kong melo pase se lo ki fia lua ku vai fo mai. Nganga o lua ku angi ko fo mal vai so le malulu ke le oko. E pa wana me na we nei tatu tangata. O le healthcare. Yeah, and education. Yeah. Na ya o nga mga matula ka pena. Ya a lela le e la usau no nga na nei o fia piki fa nga ia mai toi minuti. O la usau no nga le na fa pe mai. E fa pe o mal fa le angor siksengi de. Na nga de ke na mai kam. E pe ya fa le hango I kula fongo nei pare ke e nana o fa yat ole obviously o me wo kilo koi I hate to not to believe ole mele wo kula I mai e pe ya kangia mai
e iai ka ngaka e se le la ku fau ku inga or ka mai kai pan mia. Kar mo ia. A fua ngai le amakanga ngai o le whainga mālo ngai. O le la lango wha akasi o ape foe nga amai e le fionga ka mai kai pan mia. Le whainga mālo. E lunga o mea nga fola i ka ngaka. Ma mea ngā lainga ngā lako ka ua e whai. Ai ko ki roko. Ma si foi o roa le ausu. Ua le aise mea ngā mangu mai ai lunga le keis lea. A Samuelu. Taria tu au. Ua i loa kongu ai a le mea wai ai. Mongi alau kalau kiri aro le tātou la. Lea lainga o whai e iai ka ngaka ia ua upu e sea pe fau poinga wha pea le fionga ka mai kai pāle mia. O le leanga o le mea lea, walanga a tatou le pisai, o ie pisai le mea. O ie kalangoa, o le a mai le wha kua panga o ka ngaka lau keli. Ma e anga le lei ngau e sa saaro la ko sosia i Samoa e ala i le aki nga e o le aku. O le kesi di uma, wa ke ia wa wha pea le fionga ka mai kai pāle mia. Iyo, wake ia wa. Ia, e moi le ia, ole whingi pese i ole mka apula ia Sam. O leo ka koe loa koe winga o isi. Yes. Ka kako le loa. O pe fule ngau mai a le fas le amakanga kasi. Kasi loko, kasi le ganga, kasi le whako. Nga kopulor me le a Sam. Wake au kako vai aku, o kako loa le se senga o isi. The true color ka. Ka langu mo i al ka Io e o le winga na leu te whaitu ai. Awa e nganga o fisiringi ale mea lea. O le upulenga pepese mai ai rule of law. Io e rule of law. Wangela le mele wai. Rule of family. Rule of family le mele wai. E o fa mo ainga. E love karinga. E fai fo yor kako whainga maro. Aore kuanga. Le ai ma se so pisa mai le ka pule. Le ngā kongua. E nano whai atua ele i whai so whina ngato. O ke la longa anga i loa sa o e kuila epa. A whai kua la ukana le. Anga i loa sa o e kuila epa e le o sesi o langa whai pule. Lea e a fia pa e wavala mai e mongi anga a fia e melia. Ua lewa nga whai se motion e kuila epa. No confidence in the government. Ua le ai se whaakua kuainga or kaku pāle mia ma le whainga mano. Absolutely. E sa ala ukala lea. E le se se lau sa ngonga asiaka. E sa o lele. And such motions will be in the record. Yes. Lenga a fua i fuilangi ngi usila ma Australia kele yo motions whapea. E whinga malo Australia nga pāu lunga vai o le parimia. O nga move le oppositions pe uma a umangkuanga leo le whainga malo le ko inga wiklem. Parimia nga ye. Move all emotions ke ias parimia le sa mangi mai le afangi le Governor General. Kuli. Wa kuli wale fa kua inga. It's emotions of no confidence. Yes. I say faila sa ukala melo esa ngo ai o le faale ke ai e kula fongo. Aka ko mafau lo loko ia o le maoka lai mungu. Maoka le parmenge, o le maoka e faua kula fongo. Ele e iai lo se mafau fa pe wa faale ke e kula fongo, ma le ke mai fo ile aia kangaka. Mea kau right, ila lo kula fongo. O le ale ngai e pispiso i mungu. Nunga winga wale ko yese faalo alo ngia avel parmenge le faua kula fongo le ale ku. Wa ka umama ngai fo ile institutions ole malo. Lenga ava ai ngi ya kungu ngi pe ngi sila Australia ma Amerika. Polea le pisa oisi branch poisi amole ole government. Ole amalea ole legislator. E ka kaua o nga malos. O ngole amle ola ko fa ua kula fong. Ola ko fo ave seangi kula fong ola wale kala fe ngai le kaimi male kaimi. Au io ke kaula ngongai. Ava pe ole yese interest. Pero yese se mafau ma mafa ole malo le ke mingi nga on a mai o singa fa makalanga. Ile kula fongo le siksengi. O iwa ka ngia mai. Ile o kia foi kula fongo sa mo. And it's not about the law, it's about the right to ngaka ye protect le kula fongo. You put people before the law. Nga sa ulole le kula fongo protect ngaka nge.
ua me i lor kula fongo kuilunga a lo protect ai o le fa malu le o kangaka. This is the umbrella protect ai kangaka mai sa wanga a fa hikila sa wanga fa ale kula fongo. Ai fa be or ko inga winga ia leva ia ko ingi e sa le alo sa ngo. E ia fo ila ko o lai fa ko inga palmia ia hope not. But afa pe o lenga fola vai kai mi campaign ale fast o ame fa ka ngu ai le wa afa ia le la alu le fa ka usanga o fa te usanga ole o e sa no a tu ui vai nga fo i forfolanga o atina e mata mau ainga la tik le a fo ile ale no fo ya tu o forfolanga yo akinga e maka mau ainga la so longa le pe pisa ma ka fa mai ko ka so fuanga welcome to New Zealand a ko fi lo ko me ka ya punga me la vale le mai sa ngi se lau ka la breakfast io ele to ise me to se lau ta la se fa ta urva ya so po le aso nga se lau ka la ela vai ar ki or ka ya uma po le lava to fo i mai la lau ta la o me ta wati nai sa for inga o lo o fa a wa pe la le pengisonga o si mo o peng fiki mo ngai ka ngaka ye manga onga ku mau first time ever o fa nga me ia si tanga o le o pa u pa se me tulanga fa pena wa uma menga for ai kama ainga malaki nga e lili o i le afu ai ngo pisa le anga o lofu e matua o le ko se fe lalo isa mo ayonga i ko inga pulenga i fa kom singa o me i fa kom singa man makanga ruengo le o ke ka kingo kwa ia o ka ko ngei maka ko ya o ka vai kunga e tatele popole le meu pola mo kua a le mele anga o ka ngaka yo mai maka pisa mai me o le ka o ke vai ku foi o le ka lo ka mai ya o ka la ka ngaka ya le la ke o mai fai mela na le no fai et o le ale me o kupu le fionga ka mai kai pale mia why is she all of a sudden nga manga ya o me uma fo inga le leua e a press conference what happened ia pe foi ole fa mai e o mai anga i mingiska hu nga laudia uno nga laudia o olo nga laudi a lai laudi ma olo pa waya ale o what happened to the others se lo ngai fa ngi me ka urke wila fo ka vai ku ya pai mala fa se lo nga a upu e mingiska leo ele o yengi ka ko press conference la wa ngai fo la ia wa le wo mo ki ngole finga ngalo fo mal ka ko kom foi ka ko kai ai ma ko is foi pule iso ngo loko nga ke tepo ngan ka pule ya sam ka ngo ko parliament that's another issue because ole la fa ngo i Samoa i finga ngalo foi pule ka pule o i foi la aka ko fa ngo e fa nga mo ngi sikula fongo siria ko ngalele e pu ele le pio ka ngalo e pio famsingonga pa fa pe foi mo famsingonga la ko o la fa nga mo en kula fongo le ba ese se foi pule ko te pon ka pule ko palme e mafai nga teipo to se fai pule i lalo o le constitution vai kala ngoa loa issues o le issue le case sam loa violate le constitutions mai vai foi lai articles of constitutions avela ele o maka upunga i ko kongo o agenda le palmengi pe mafai nga fa kala ngoa au e sira fiela le maka upule nga mga o e posing e te o le vakunga vai o tempo me valia le na nga no fa koi wa vai ka ko fai pule me o mga e tempo mai se kula fongo e abaku ai le fa sala la yo o ki ka de ka ka ko ku se mga e fai ni me tempo e vaku ka ko ai fa au fiu e le mga o tempo inga se me su e ko ngoi po ile la ko fai pule le nga so aku o le ala o ka unga sa onga kua wa umango kalango al fai pule le mako ku malo o balangi wo ka ngai raise issues ya wo ko kalango me ke wa o le sa Facebook la wo fa kali mele foreign affairs e avaku evidence ngi and we need to yes I can prepare that awa nga ka fa se vanga ngala wo vai mai lo ka ko mingoi ka ko fa yo ma wala nga ngo mai ngai avero se fa ko fu ile me iden aku foi va fonga ka fi mo Singapore se kasi kako vai ko fa yele mbele ko puya jo Carly i kausanga ko America na por mingis ka ku disi era ku loka yo kulo
Kau fia yo le iyo. Le ngai ka kang fai mai kia. O ve o yei malo ingo. Le la avila okusi. Le la o mang okusi mak fai pule. Kala mak fai pule e serious issue. O la ukala ngo le Minister of Foreign Affairs. Mai le mafai ngala kungungu. Ele mafai ngala kungungu. Awo ka ua i ngoanging amai lunga e kangaka lenga ka ome kangaka ya kia. Le foi la o ka ngai ka public aku. O mai la mi milo markula fongang usila. Fa kai mai ke ka ko fai un ka kom ka wole wala nga le ka linga se ka mai ka ka. O kai mila nge wa ka we lola nga fai se fa ko se o se fai pule. E racial ka pule. Inga ia become ele é se fai pule lo mamangi me. Ele é mas Samoa lo mamangi. Leo fai fa singonga. Leo wa lunga fa singonga. Okay, li fa longo fa ka si wo racial fai pule ka. Ngole fa fonga. Ilim ka pungi. Wa is a concern. Il malo akwa Samoa. A voi lu te vai atuai. O le me wo ke i ngu le to inga mata. Ala i ka mai e ma. Ale le fia mai e feika mai ka ko le pisak pai. Ai anga o faila se kula fongo po vifu e tonu. Awai ma fai ko inga fai mai le fongo fekala ise ora so ele me le. Pa ole malo si le oranga asiata enga kai Samoa. Se faila o kala ele va engala le. Mangkua so se kaimia e afia i sengi usila po se Australia po se Amerika foi overseas. Ole ale moving usila fai. They send ia le ambassador o consula ma le official consula e o assist ka le pe maka e sa ole arrest. O ila ko umala le o ku ingei o lai even if you are dual citizens. The fact is ole ale evidence prove ai o like dual citizens. Afa pe o lai lungo o lau kus folau sa e fa ngau Samoa. That's not enough because the passport is a property of your new country. Ava pe yeise si o lai ka uma fau va ang lai Samoa arrest lai la ku se foreign passport. They can't do it. Ele mafai nga fai. Even o leke inge ingi usila o lenga express la o e view i lalo ku la fonga ngi usila. Ele mafai nga la ko fai. All arrest i Samoa i ko inga kulanga fa penga. Unless o lenga ela ku commit se crime i Samoa. I ko kongo jurisdictions i Samoa. Wa ova kele maile rich ang usila. A ole ka kingungu. So I already start the movement behind the scene. Ang lang alo e kalango mai o kele fifia kele mayor kam fai fa fefe. Pa wal kanga ko ke fefe ole aku. To be quite honest. O le sinem ka po nga risk mi. Ora nga le ke fa rongo ko ai isi fai pule. Sango fo ka ko ka. O me fai ka ko fake pages. Ka kele vale mai ele ka ke racing ka o so sangi fai nga malo. Mo so sangi ka o ale ko fa pe ele ke mai me la ngam social media mo fake pages ele ke mai me la nga le ya ma ya el me la le ko po le fo la le po nga view le ale al fa nga malo mangisi o fa nga malo both sides ele fa pe nga o ka mo ko ka pe ele be fa wis o der fitu o tauru ngo fo le tatou proclame ole afa au le va nga le sa no ya nei itulau jurisdictions. I vai ngai mafai na o le fa o tatua. Ya na ona batua fa mai se langa lesi esen me tangata e si malo le fa pe o maliu. Ya i lo mafu anga na ona batua yo fa mai se ngale nei vai ngole fiafi. Sunga yo sua sa mia. Ya le fa pe na maliu se taimi le nei fiafi po. Ya o le voi tau vala mai o le fo isa po faleta e fo e ai. Ya fa me se lenga ngole tu ele o yese tatou update tu ma aina pa wal vanga ya e tatou tele o lo fo ya ai e muri ko ela kula update tatou te ya ti fo e fo update tele male no ai ya o le si vanga fo i wa ya le au fa sara la u so yo ya te bini ya ai te wal proclame la se ngana wale tu mali fo i ma tu faso la fo nga va tele tatou fe lo ai le so atayao ele tatou proclame la masani o le tuta ya matu fatu tamor ole Steelers ole Steelers por steel me manga ole Steelers le vai ser uma ka o fuare causa esa ole ngore ya matu fatu aso fatu fam faso ifuina aso fo